no so ama hyper and campus we ti ma do 4 years am buy and tinta mo nam sako akotia mkutu da mo 4 years ko tinwacho me ko me ko de da na ma hai is it you know how and then buy me ko ba bi abim kutu no bi anu amaye no kumasi mi kumasi ko bi anu na me how no mama ni hu no ma drink pa ni se be na ti se mi doctor na kra bo me na campus empla na campus you no body me ko fa ni hene doctor na no ye den me ko tin ratcho is that we know mama na how what say me see me ko tin ratcho adentia kotie na wu dabi na den yes some no me do is spiritual forces you say you but me to say me to me adwuma nyina bi me pani pani na asem nti we yi na be ma me chi bone kra me chi bone me ti we me ya hwehwani mu me chi bone oh makuru ni madum na han na me ti ni adikodia chase me spiritual me say physical dey na physical ade me spiritual forces me dey chi abosom no malam ni asofo nyina so and so still no mi fẹ́ fún mi so wọ́n sọ mi dá mi etí yìí na mi de ma ní kó tó sẹ́ bẹ́ sẹ́ mo sẹ́. na mi bisa sẹ́ ma na yẹ wu hu ọmọ. na wà nù mọ nyuma náà sẹ́ ọ sí ọmọ pọ̀ ọmọ mpini. wọ boss sẹ́ mi na wọ́n mi n ṣe ọba. wọ́n n ṣe awọ mọ. sẹ́ mi ṣe bi so na mi kọ́ ni nkyɛn yà sẹ́ bi mi na ẹ̀ṣẹ̀ mi ẹ̀ṣẹ̀ mi ànàm ṣe hu na ne nsẹ́m ṣẹ́ mi ebufuo ne adwendwene ɛna sɛ mi ṣe bi so na bibi na ɛhyɛ mi omi anam ṣe hu ma nfrɛ no so a mi mɛsa ne ho atwa mu aba no na bibi jama adwendwene sɛ adenti no ma nfrɛ no adeɛ no yɛ spiritual forces oni ti oni nim salom oni jot nom oni hwe yɛ ma no atoko yi mi na nam yadeɛ etimi kɔ na ba te sɛ adeɛ no mi dan na mi ti mu no ɛne obi ɔha dan a ɔhwɛ fie no so no ɛne yɛkurom adwosa street di konti hene ɛne adwosa pani wɔn sɛ mi nyɛ bia ɔmo ntimi ni nsɛmfo wɔ fie hɔ nti na ɔmo akuku ma hwe hɔ no 52 years boss 52 woni bi da oh my father girlfriend da sa da bɛn ɛdi sɛn akyɛ bɛɛ sɛn if I say 20 years when 20 years na da na won fa bi o enya ode and nyame ede akyɛ yenim sɛ na ye juada sɛ ne yesi ahya ase fefefe no nyame ede yembetwa fefefe se ya ane mebɔ mpae mu obibia sɛ nyame ema na wotwi enye fruitful enso abama obibia na ewurade ma ye nkwa eni ahoɔden de ɔde nsa besom bi enye ye adeɛ bi a wani da so apɛsɛ onya na wotwi mu ewurade mfa ndomo memo ha ema wakwa abakwan sronko so de ba akoma mu nsɛm wɔ akoma 87.9 so onua tv facebook akoma 87.9 sanso so na youtube yedamu ɛwɔ hɔ no mu awie baabi a wotimi ni free anase baabi a wotimi nka free na ya ma mente wo nka ɛwɔ facebook na me nso mi hu sɛ wɔka me ho ɛne yedi dwuman akoma mu nsɛm me ne mabedwafoɔ ya gye adwa a yɛde ɛbrɛwo ewie ai mamenkai wo se akoma mu nsam de ai yetena so a asem bia mu mfaye so sane aye kan no wo maame anase tima ye wo ha wo maame o papa o soa o mi ankasa na ya Owusuaa mini abawa ode yede ne ba ha meka asem no se ne esitie meka no nokre so de efata me maame me de bema no enti mesra yenye yiyimu wa ha enti no ba be ye wo ho na minimu na waka ma asem a sister bra papa ye mo abusua wa ha enya ha no se ne ye bo amani aha no de ye di asem ai ti uba commander in chief metina medwamu a ba bia sekan na sese me di twa no me di hwa ho no pepepepepe enya amani bo me pa mo chopa police ni adamfo nana ya Owusuaa me nso mi ni adamfo Reverend Sia Apai life the road is brutal and our God is do when he talks he does etombro etomoda do the one also wa say de
Papa abomu to say. Yes, indeed. Weekend no call say. Shaking be any. The road is clear. The road is clear. Medasi. Adwa. Now what to say? Na weekend here call say. Wachama naso yeso. Ye dana si enim so de yembe kopa. Sir. Okay. Ernest wa promase oso ochiaw. 87.9 Kumasi. Obapa Christine so ochiaw. Adwo abo ahema so ochia ye nyina. Oka owo UK. Ye gene so pa. Enti baby awon so tie ani free bia no mayente won kan papa obi sa o terms ne ye ne de e wo Facebook no so. Ene bra Facebook na nsama ye de ba na no oche anu odin emu odu na sani esitie bia ye be kan sa pepe papa producer feedback be na wo ho lady na ye kan asem won kran no oso oje 10,000 oni obi awo miensa ni kunu ti a be ma na nsi woni ni jai no me pa cho mu benya video na remind etiefo a pap ma me ne yeso oje mpata 10,000 Ghana cedis ya ba papa no wo a wo hwe program bia wo hu sani na papa no e ka sa sitie na papa no sabio na asemo e kan no na e ya ye din so producers ne kasa defe ne pa na chewa ne kasa ya ma bibia eye kama papa ne se o hwe ne modin bom a obenya 8,000 Ghana cedis ma me ne se lalai 10,000 na no woji wonye ye tene so a onte so tino 10,000 na no woji papa no so ono so wonya 10,000 ono no 8,000 ena obenya ne no kra no just ye man 3 months ending of July ya kan o se eno a ena obenya enti no na feedback aba no feedback ahodo no wo na ye koso na no ye be de be tudwa ma mugu so amu donate scam ye sister na se bibi ebe fu ane to na ye koye ne surgery ye da mo ase bebre nyankopon onhyira mo na wonto nsupangu mu adwuma so ba bia mu yi sika free ye bia no nyankopon enhye ho mama production line momo number no negu so da screen no so no enti se wo opepa na se wo eka wakoma se boya sister ya nyame nsusu be hirawo efisa tro konkron no kra ka se wanya amame wanya amawunyuna ena o mamu nsusu ewo nhira esen oje abrante mo akwaba mejesu mama o ho te sen nyame adumo wudi efemi redu Kingsley ehimfa na ofri baaye me free atonzu Kuwait ya pachan baby o mo ye kahuro ni kakuno me pachan ewie de boko na mene sofmami prophetess Felicity Amoa na mene ne ye adwuma fan se metini fie di djuma bebre e wo fie ono adwuma ni bi ne sen me ye driver okay me am chino ana me san abrante utwi ni sase car me driver no utwi ni sase wie se utwi wan me driver no ana me san ye fie ade and me san eye manage shop barbering shop okay barbering shop ana me san DSTV e wo hono ana fufu machine so e won so me san use e de adwuma na se wa no wache mu sen nye easy koso nye easy kra na me betra ne nchen me free kan di kan e ba me ba na me ye adwuma Sunlink motor mechanic na me wahana na me organizer na me tako boaboa no enti me baaye no na me fili se me nkochea no ti me kochea no me kochea na ode asore no etu manim se di asore na abafom enti me mra na me meboa esa se me organize enti no aya ye Facebook live ene Facebook live be bia obekobia metadi na chi ene ne ko na oni metena se ye nhyehyeye se na ebe ya me nso menya bibi e de ahwe me ho enti ekoba se nyuma na keyboard ame boma no driving ifi honom nyuma nketenkete a me ye ene shop ho nyina e kasi se month bia anka 1,500 de
o de be ma me nti em se bosomi a edikan no okoye license I driver's license de ma me nti payment bia anhye da anya de ama nti be hode ma me hu se sa driving no ho niema na ode aye na de ema awie anasa no awie ma ba ha no ne se won ke kan ho asa asem na wo kan no ase usuro ase wonya ko utwatro na me pa che da bi en ke kan ho na kasa se be me enti barbering shop ho na me wo no ana guy baako mo fa ni muntasa o ye baba no wo shop ho no muntasa na ye nickname anase ono ani di muntasa tese uya ye betwitwa ni dino no cheso twitwa ne ma me pa chan enti o ye na dwen se mama ka se yen clean shop ho no na ye clean na se ahokeka no enko yi enti mama pamo no se wonko mfi wonko se boy no so ko no so wura shop ho no afa me phone wo shop ho no afa barbering machine so aka ho no de ko ye nti ya che na me hu se saa ne ma ni nyina afri shop ho no na me ye ma dwen se meko boy ni fie na makoka kire ne maame anase na busuafo ti ampa me ko ye no na ne maame ne nananom e wo fie o me de koto o manim se ni se na brante no o je adwuma no waye nti maame no kwa de wan rest asho wan asho me say ebia me nko na me mada se na me ka se me de meko na mesa ba biem na me ba na me ba ba gi machine no nti me nam ku station ho no be 4 days time me nam station ho na me hu se boy no ekura me phone na we are na me say he enya phone na wo say eni ho no nya phone no ekura ho no nti ho no wo sha se o dwane akọ mu fie de na ni kire ne fie kwan so nti maame nso mitwan no ekohia no woni fie kwan na no pe nti ekoye mimi ye maje sen ka me yire no na nka sa police station na access of maame ho a na nka mede na kọ se onhwe se phone na ono deny se enyi ne ho no hwe se ewo ne ho nti ni nua free inside ye dey e ba na ni nua ne be yire mi nti ono boy ne je ne ho wura de ne mu anofa cutlass e kotokuro ana obetwa me nsa okofa kotokuro blantain no de betwa wonza no betwa me nsa nti honum entini ne te ti ne moja no e ba fa camera na me hwe pache eni nti ama me nsa ketwa we no kura enhyeda enya adwuma sa nti muncha asa no chezo otwitwa nipa na me pachan no watwa wonza sa no abrawo phone nikita no me pachan ena ye den nti e ba sa no na me fresh of maami na me bona ma na die sinti oba agogo nti anakwasem e kane bibia ho de utuae agogo hospital Kumasi South nti omo san transfer me de me ma ambulance ba konfanochi okay me serious nti minya be 4 days wo hansa na omo ye me operation no nti ye me operation ni wie pam wie na me busa se mama nti se de omo wie nti kan pese me kokoye police case o se ai kokoye police case say case be na wo boy no ne ma me we hia ni ti se wo a na okokochi ni tumu a ana se okochi na onya sika ne mfa ma jail ya na obekọ okọ jail nso a me yes of maame a biji nkrofo free afiase eba bonten ono ne kunukura mpono no wo afiase na okoko yi ne de na yede eba ya nti wo kase wo san de nkrofo san akọ afiase a na nyanyame adwuma na wo yede oye no nti wo kasa no o san de si so se onye na adwen se obaji ni sika bia yede afiri me ho nti mi ni case bia na me se yo waka ne sa ofun no na yes of maame na toma me pacho da bi me de ma de free nkran na ba nti no Dennis Canos wonye mfiri barbering machine you know surgery ni sika no cause na me pese me che boy no nanka ka bia me bo bia nanka boy no ayede etua nti sof maame tua aka ni nyina sof maame ontua ni nyina de ontua ni nyina ba otua bi ma omutimi ye operation ni yede maame nti waye ade na mi nhira no nti den na science ye nti na nsanya ifanse ye ba fie ye ba fie adwuma wasese meye no na mintimi mfa me nsa no enye na ne buafu opese nipa me nsa na yese no me fa huhu nkukum ensa no nso se me de nsa no tunsuo mu a na ayibi abesoasoa ho te se de mpompo no mpompo no nti bu a me amete wa na me de pin ana paneye
na me di 15 oh yeah this say me pacho nya 2 months oh yeah once and in due 2 months when was the last time we call review na doctor said then if you say doctor here men say ohun biem o say if you say doctor here men say ohun biem if you say doctor here operation doctor ohun biem say ayeye say anyeye onim dia kwakosi esan say e ka areas bi wo mu a e wo sanke etua e de soso kra na nka afi de doctor no timi ye de ohun cause doctor ne ka kire me say ekuro no aye say wia ewu wia ana obehu se surgery ne ko yie ana say anye de anko yie anu wahunu ne obesan de aye etiefo ne nsa no sane asisi aye na that screen so no na sa on say asa hu no aye me ten te say de yayire me no enso ono de o se so for mama ka kire me say me nsa no anya ye say no eno ano no enti denti na doctor bia me ni kwa say me hospital bi me no aka time na no ahili doctor sa na doctor ka cho da bi so for mama na kan o so enti den na si hu kwan say yes wo America enti den na si hu kwan say wuntimi nko doctor no ho wan kasa say so for mama na mfa wo nko ya de enti na wan kasa nso wo nko etiefo ne nsa no na da screen so no na za ketwa ne de ewu o Facebook any YouTube no monko ombehu de ne nsa na za won nsa no antimi nya djuma ketwa ne nya djuma ende ewu da ho kura na enchenchen no so ase soa na when na de whoever the GV paint na injection violet no doctor na de ma o se fa ye so for mama na de mama to aswe enti e ba sa na akoye se mintimi ade a me obi a mensa yese ne kura mpochi no me sori a me mekisi ose fi ho de me praba bia me de mensa ba ko ya eye no me praba bia ni nyina enso nani ose menya ehwe na ono onsoma me se me nkobo ani fie e ma ne mfase kan enkonkotwa me nti ono no ne de a o ye no no o ya aboa me but so of my men so ka kire me se e ma me nche boy no no obeye bibia ma akosi se me ho be dey e beto me ba wi ase no o kire me se enye ono na de sekan etwa me ti ye kokonfa no chekura ampo no nanka me ye kwakotwetwe ma homa no odi matem ma ne so me ma me ne me papa so nyina ntie ho no me kura makoma bai e ma me gya no ho wo na wo so ma me bo no wa akoma me ba cause the way na o kan sem edidi matem kwase ampani wabusuafo kura mpo upie upra ye kura mpo no ma me kura nkran fi pray nti se wo ma me kura ntimi amfiri nkran ama me hwe wo nsei na no kresa me ma me wantimi ama adentia esanse o se me de me frɛ me ma me no se ahokire aba ne so uwu ya ngo beba enye easy uwu ya nka ma me obeba me sure endio nkobenya ska ahokire ni wo endio nkobenya ska ba mfacha na o papa nso me papa de o ba konfa no che ho o papa ba konfa no che ho na o han bi na me na mo abe no mba konfa no che mo de boa me papa de ono nso esanse of mama e ka kire ne sa se yenyai bibia na ono a beteki in charge o bibia ntino ama me papa nso an yisika bia wa hu de nti a mi bi sasa na ye den a se ne wabusuafo so obi fa ka no kra bia niam wa pala bi ne ayi bi de omo no so beto enti no eno no omo anya hwe no an se sof maame ankasa anye me pacha koso enti sof maame na bra ye yi me ba fie nyina na nka me besen ka me kotena me na nanche na nka onhwe me kra kakra na nka nsa no enti me nya yi kakra ba sof maame ka kire me se ye nkonkotena fi o me nsa mra ne ho na me metena ne nche no onhwe me kosi se nsa no ebewu enso nsa no eduru time e wo sa me de ko kire doctor na me ka kire na ne buafu onfa card ya doctor me de ko emo mo hwe me ne mame so na me nko a o se da me amen koya me card foforo me amen koya me card foforo wodi ne de say Kingsley read Kingsley asetena ben na honest of mama de te wan kasa wusu ete say mama mimi su oya sof ba ana so kanfo me pa oya sof pani intino anokwasem na menyanim no kurani o kasa untimi nkabi ujina na nimene watie no nti ebia ade obeka se abia obenya ho asama ka na ebia eye no ye obia na ase ade ebia waye attitude o kasa kra na ebia mitima betia
wase se wahu ugina court na obi judge kasa na wotiti wa betia e kire se de wo ka no de o ka no untie untie se enti sa no e ba sa untimi nkasa na mi Kingsley onum wi me pa cho da bi minum wi udi tofe mini tofe ensana akọ na minim ye onum akọ utwitwa bi me pa cha nti utwa bi ade ade me pa cha mi twa bi 87.9 Kumasi. o de da baby udidi atemo de ko me pa cha da ana o de ye den me pa cha mi fa ni atem fa nko ewie mo ba ne mfa mo me pa cha se ne mo me pese Akoma ene Ghana man nyina eboa me na omoye madoye ne se de so fo ma me kan se wo be ye no senka o ma me kwan e ma me che boy na nka boy no e na be ye bibia ogi tumu se obeye me obehwe me ekosi se me ho beto me nti ma me nche boy no nti me nsa na yese no me ntimi nya adwuma ana se adwumaden metima ye adwuma kura me ntimi nya adwumaden nti ka boy no so na nka me nya na ka me ye agi compensation atimi dia bie me ama adwuma me ankasa mepe ti so fo ma me mama nche boy ne dia ene na me ka kire ne se me nsa no enwi ewu ana me nso no esan se me won kwala mienu ntino me ntimi ntina se abra minidie wawo me pa chan me wo boys mienu okay me ntimi ntina se abra minidie enti ene onsun me ana se onya me kwan onsun waware o onya me kwan se we nyina nka maji wo boy ne ho nti waje sa asede ne to no so ne ho so de a ene on san pe bibi ma me na me fa me am fa kwaste e hye madwuma ase what no why net se say what he enra ya na me wosof ma me fi ba enra ya na omobo me pam me firi fi o ye dan ne ebo pam enra DSTV a enam me a me so me na me koka che ne se mama e wo se yemfa DSTV nya dai emra ha nti eno di nipa ene boys be ye dai ebeba nti mia stickers e wo ho bibia painting e wo ho bibia mia na me ye even dan dan mu atutu mia na me board dan mu plastic ana enam me so ma sa adwuma na ye dai aba na adwuma ne sha ase se eba na se nipa ne timi overcrowded ema utimu se adwuma ne ye adwuma ti ye cha ebe koso ebe boa ohun se sika wo mu no wakofa brand bi e fe na lanjima aba ho nti bo ne sha ase ya no no mom na agigi sika na adwuma na ye me na me makofa aba no ono mom e na agigi sika no na okoye sesa obu sesi ni mu na ono de sope bi akoye nipa ba ku bi ya 3 series na se nipa 10 kura akohwe bo a 30 series enso Man City bo na nsen abra me kura manya edan mu kura nwura cause nipa ne doso ti mi gina bonten na mi hwe bi oka che me se match ne ba na wi o se wonya 20 Ghana series eno ha me ka se menti ase ye se 20 na me nya ye nti mama se mi gina na nim na mi show attitude Kingsley who say what's the responsibilities we anya odi ato won so dodo wo hwiehwie ansem dodo because DSTV anya osika wo na okofa idea ne baaye sabio ye se ehia for my ideas na esika for establish it wakwa kofa idea ba na sa waye na so de obi fufuro na ete ano a wadwuma a wo ye wo fie ho as Kingsley no waje free wonsem me pa cho wanjim free me nsem me fie wa prapra wo ye waje free wonsem me pa cho me pra babrin na wo ye no waje free wonsem pa cho me enti adan na wo focus wo na no so na wo sen kokku DSTV ho wadi ka akokwa me atwa wonsa bacho manko wase me kokko de enti ameka se akasakasa ntokwa ne se oka sa na me se enye sa no me nti ase ye no ana se sa wo challenge me walk out from my room walk away from here enti my boys na boy na ameka se alanjima no a ono ana obejiji sika no osa opia me esa me nsa na ye me ye nti a me ntimi esi ya de ntimi nkontokwa opia omo pia me mpabo awro kra mo ma me mfa no mo wo me saa wonya sure say wo attitude bi wo hono mo nti na amasof maame because nka asem a wo kan die se me meti ase a na se de wa asem wo kan ma na ye de die enka wo boa sof maame wo boa ma no kra na adedi nti ye den mom na sof maame ko tai die wo wi ano na echi se ne a wo kan na authority a wo anokwa se me ne se ye nyina ye behia mu na
ye be enkonta eno kwampo ye nhyiam se ye be enkonta per se but ye tutu TV na ye bia ye yibo ni wi a ye yi TV ne san de ko mama e shop wo if say na TV ne bi bo ho no mbe wi akọ ye nti se ye wi ye san nyina akọ ti ye di TV ne ko ye na ye de akogu ho na ye ba no o ka de nani 3 days onya ye ne ene enra de onya ye a kire maame no enti oka 20 cedi nam sala da bi 20 cedi dia da bi na match ya yetimi mi gina abonten kura na me hwe no enipa 10 kura mpo ba betena so na space ne kura anya ma yetimi nya 30 cedis na se auditorium na atimi ayema na oka che me se wonya 20 cedis dia ene na me nti ase anya de nti na me challenge alanjima anase me challenge omo orders na enye sa na onya na onya asai na me se of mama do ka say see a odemeka keyboard ontua meka keyboard this keyboard sorry be asem ne ka ho asem impo power of worship ewe he wa tonsu kuweti wa ono ani fi odoka keyboard boso mi bia na otua keyboard ka say fane say any drive ni bibia anke be obe month bia anko be ma 1500 na keyboard ka no ye de he me pacho keyboard ni bibia ewom so wo kan o se odo keyboard ka na wo bisa me se e ka be na sof ma me de me na me pa o fan se 2 months ni a yare ne ba be to me ne de o ma me ntua me kada wo didi o ma weduane me pacho enya constant enso se odidi wo fie ho se bia time e be ye aduane na wo didi me pachan enti no do ka bosumi mienu 3000 me pachan producers mpacho mwanya sof maami ana bosumi mienu 3000 pachan ena den ena me nsa no edi asodie na ojeto ne ho so no eno so me hia sika na me ya me de abie mi yankasa madwuma esan se boy na ka me che na ka ni nyina ke na wo mu won sei enwuye wo pre dia wodi ko bia adwuma ade be chena on say ya pra adwuma no bia betimi aye me nsa no me wo ho no me nsa na apart from say ko ye no operation ba ya no ehun asem bia ni ho ameka kire na ofi na wanka sanso na adwuma na wo ye no sika sen na otimi save ya wa wo betimi dia ko hospital but o masika bia e ma me ho ekwa hin hwan na otua wo kama no fane se efiri se sa 1500 na wo sen ko de ma me na wo de koye license no onjia me kabiem na watena ne nchembo so me sen wa ye fane se afena na the first month na me wo ho no enti se o ka ni nyina bom aboso me sen ni boso me ensani no we fane se what first month na dia airlines enti 2 months ho na nsem bebrebe sa no na wanka sa hwe asuban a woni sofo ye first of maame waka wo de de ame pa che o many problem suban a woni sofo maame de ti no fi se mi hu obi a woni ne ti wo ye wei o se wo boa me DSTV mapam be ma aha ye kanokre nti kanokre na mo e wo ho no ye mfa mo a what disrespect of maame me pa che o kasa tia no me pa che enra enwumre no na edru to the extent say o kan ya mame so ene anokwase me so me kan bi kire wo di dis of mame atem pa che ma ni di na tempe o to no ho adia eno kwa adia me hu ye na me kan kire no o to no ho pa che bibi ene metima ka bibi sa na hwe mame anim na to no ho efe pa che man to no ho se bia na to no ho se adia me ko to so a oye because me ko na o hepo no ena efi enti eno nso ka hu bi na em se ana license no nso kra na license na eye mi misika enu nti ono se eye akatua wo sanka odi tua me na odi koye license no license no wanya ma me se me fa nkonko ye adwuma bia nti eno so waje both original ne me ba na ukohwe ukona of ma me hwepo na nim do de ye ukoka ho asem ya papa Owusu e wo line no so se asemi oye former unit committee chairman o so asemi onim hu bi Owusu
Eja osumo akwa baba Akoma FM eni onua TV so. Me ba ta ma jamo so. Pacho na ho te sen. Na mi adon boko. Me pacho asem aye kan ho asem Kingsley ne sof maami asem unim ho sen. Me pacho em se mu ka e fa kakra bi. Pacho ye fa. Na ayo. Eja osum pacho kasa. Mama chim wo ba bia aye osatisfy ba onya problem na kenchane ba mu na aye no na me for my unit committee chairman e wa to su create a problem lecture area na ni ba ko yes of man ni na ba ma be no aye fi champion ono me bi asem bi to no nse of man akola bia na ono me ono me ti ba ono me ti kra o fi ni nchen na branche no onu di eju ofa odi ba na nipa no be eju ma pense babu shop house of money ni nipa no e nipa no be fa na machine na odi call your pense odi gan odi call eti obodo na mane no katen so o de nya hwe se nipa na na be ba o ba fa machine de kwa oni problem de ja na mane panko na ya se de e bon no o ni ti ja na enji na ti ana ho si wan ka bibi an so se eno chi na ni pa na ko na ko ko o ka to se men jamo machine di tre na hwe jamo na ko no ko nya problem eti ya me na se ime member ba ko e na iki champion no so we no risk management okay ni on na bo ma se na mande as a unit committee chairman intervene ana me ya se na ko na ko so problem eti se boy na anti asi jo ko na mo e ko yento kwa se na nta se ke bi be na ade aye no se say because me ade bia ni wa me pese e be police matter me pese bi si obi ade aye no se so ma me ka tira akola ni say onjai e ma ne nko e ma me ni me ma branch no so on no say agree to sama oni branch no kokko ene di le wo mo mi ni ntem ti o be no ba edu mu e ma e kan chane be mu no me de e no ka ne ka ya so case da o ke ko e ko police station but ye nya boy no ene ma so ma me fa ho kan nyina se o so ma me se be ni din ko ko ni jo ba boy no minim sa wa hwe boy na so mani we a ene ma bi e ba o mo ngu sa boy ni se the last te kuta ma one den de den e odi o ni na so ma me na ye den e hwe no no ye aduma eja usu yes madam me pacho udi kan ka se so ma me ka se onyai ma ne nkochi no yes ebre be na pe onyai abia ni serious e chiri no e ko prayer no so ma me de ne ko hospital mo ko bo ho ka bibia yi e ma asam ni future because so ma me ka se e ma ne nkon kwaje machine so boy na bia machine na fa machine na ora na machine ya na de onya boy na ma ne panko na de oya bone no wa na ewu Abrantia Kingsley says of ma me say my yenche boy no won so si studio says of ma me ka say onyai ebrebe na unit committee for anase mpanyimfo ye say mo kope boy na chi na mo anya na nche do de all kind me we can some chere no me ko efiro ene of ma me na kusia di komo say boy na I was think we also we na dey let am no we nyan chicha na se kan no me pa cho mo ko boy ni fie daddy that boy na we anan de ni mu no boy we na Kingsley no mo na akopa boy na ba so na yitire me pa cho no ye ni daddy ha na Kingsley na ba ka to we machine na so ma me say ana so onja na mane pa machine ko machine ne boy sen eti ono no ko e se na on Kingsley ne ko ko ye wo ni tie ko a ko cha na se kan so ma bi ni mo shi to di plan me bai 87.9 ana so ma mi anyi na ni ama no e no ma ne ko hospital wa gogo e ka e bai yi na anya ka keto ho ono ma ne boss aka di na but me ba dia me pata me kana ka che Kingsley ni se yo ni ko dia ni so ne te Kingsley wo ba o print kan ba be ye adwuma o kuma se ana ma mi ni na onu mo bo no afa so no be ye adwuma o ba bo am but ense ma wo kana ni na che se ase ma ne ka ko da ni pa bo ni because if I no play on there criminal case papa what's about walking over police action Matthias ya papa I criminal case in chamo honorable 7.9 yes madam pacho what's about walking no
Samete wasi ya wankasa de wonya witness na emomo obi ene kirekira asem nu mu kire ona wo kan me pacho wate ase ana pacho o meba ana me so na me ka te mi kiro ni pa na o ma boy ni ba o mo ka asem kire me no asa ona bo member no o dia la ne so enti obetimi ne wakasa ana mo mo na me kasa me pacho o me wona wo se unimu enti na ye ne wo kasa Oka no onka se sofu maame na ye ne bone niema ono no ewie chire nani anye ho na woka wati ase no kwasam ne se sa branti otwitwa ni se kwan ofa so twitwa no so okowie na ade o sesen se ye ntokwampo e na omoku no otwitwa no oni hu kwan e na oni hu se watwitwa na wie mpo a empanyimfo ensa motena so because ne na ye boy yo china munim nipo obetimi atwa no wati ase entie honom no o kasa branti ase o enye no ho asem ne nka pra no ho asem se wo yi no as a unit committee chairman me say wa moa me pa so me sama de na true me ta branti me chi obi amasem e pra de so this e pra obi egi na obi kokum ni papa e ni komu ni pra na enko sa abani ni di and I'm saying criminal you know, it's not they don't have any expiring date. It is why am the big plan I was all reported to the police. But there is some of my men I can't say. So the more to the sense also a captain say. A man in Papa, one gentleman Papa, tie. Me say asem na woka. Ye pobi o ye witness. Mi jina ho me wo ho ka we me wo ayo ne be ma no nkomo ayo ne Kingsley ne nkomo papa what is the meaning krasa wo be kan wo say asem e ba ye ni Kingsley ne sof ma me nsensem ikura ne yenya be ma ne ya che no enti one boy ni ndi o masem as a former unit committee chairman menya boy no ya mama mpanyimfo ya che no enti one Kingsley wo asem bi ne ka one maame no one boy ne nka what you say my can't this Kingsley say report was no police station report o say maame ne say man report one so can be dia la ne so IQ 7.9 Kumasi. Hello, good afternoon. Your friends of mommy. So for my catino. Also one kasa. You want a voice wa ha. Because any mram me what can I say when you me shower no ansem ni wo wu twantro. Me nkase wo de kasa wo o se me na me de boy ne buy. Me pa cho me ko na boy ne ho dada. Ana so for ma me say boy ni yitra on fasika ma. De kro me ko ji shop no. Okay, dear me can say and some out here okay me hwa wano me mete ho no me psychology e wo school me hwa wano na me hwa wani ansem bebre wo ho no me tro but baby am no ya adwen se obi atwa wo sekan na sa wo ya kwala boni se den kra me ni hu kwan se me yi mani mawo esese me gi tu mu se me hwe ama ho ato no me hwe ma ho to regardless dia wo dia of maame aso odin ne dia waye won kwa ho asem ne ye kan sisi yi enti menka asa asetena mema amaba se waye utwa den ede na onom alomo tu numa na de dinsem hunu onuma alomo na de dinsem hunu Kingsley yes onuma alomo na hwan na ka che so obi hwepo no eye bone bacho ana de bia ono ofremi a no no etu ya for say me yenye ma asem ni we ni ntino na wo nye ma asem kwa so wo mienu enti sa so me te wana me hwe mpo no me na nim de me pe e bia of my mission style eno ye de to no ho so of my me pe style aka ne styles ho a ye bone bacho enkwala ma ba che se ene de mo ye no mo ka se ye nyina ye bi
Dear ye more yen says here and ye di kan ye twem no ma be polish no. Enti say of my mission style kan style wa bone be no aye. Ah wo di kwa go twa na da pa. Auntie Felicity. Hello. Mama, you have some young cow. Enti me pa cho ye producer ne of mame. Ye producer ns of mame nkomo enie. Enti mo ma ye ntie. Auntie Felicity. Hello. Mama, you have some young cow. Hey, cow, so. You have a cordial. Can I do me, mobile? But the idea is so humble. You have a suggestion, so I have. We go to Akoma FM. Okay. Kingsley, I don't know on our own channel. There will be any maintenance at Kingsley. Meaning, guy be a upright. You can know the thing. Maybe you're soft. We say, who's so a maintain. And I may just say, not only maintain. We got you on the same. Our the Kingsley. Also, so branch of the enjoy the Kingsley. But see, not also they are not all one chain. Also, I thought I would come with them common air, but we need to say, not only maintain, sir. Hello, ah, well, what the area? Robert Parmicho. Send me yourself for within a Auntie Felicity, within years of Mammy Felicity. Now, me buy no, me want you. Me why do you be a mobile for any other? It's more than a branch you buy and I was so persuaded that's sorry them more. And I'm so honey there, baby. I instruments in the scene. Oh, I need a baby. Like I said, I'm in Kofu, I'm and tea, you buy no, boy be today, me were barbering shop home anymore. It's not what's now. And he, Uber who's a month for area. And I buy a eat or no cars a buy no. And we are a machine, medium minimum. Family the minimum policy area. It's who can say, who person with Jake and Yamano, Eddie Brem, Nancy Papa. You know, you will be from source, near see and find him from so. And it is so long, just so man, near Pibiama, Assemblia, and Castle. After the Mecca, also I know it could be a cloud, it could be Obania, Miss Papa, no monster. Esabi, Unyesika, Mamaka, Radiato, Unya Jumama. The Papa said, Upasa, we are Jumanyesika Kakra. It means, yes, I never got driving license amount. Nambiankasa, my powers in my personal car to be so. It will me a fana Kaudia Juma. And no, emphasis burn 3 weeks. And I will say, boy, no, to Papini. And now, when you feel about the coach, I was second. I didn't see the mirror, Hopa, and I said, Africa home, the young for Papa. A branch and a person who many must say, who call a boy if you're born in Tower Sekai, when I'm a do dead 5 days, you call your plastic surgery. And the aya will say, I'm on some in Yanto. As we know, Nana, Sika for school fees. Also, Nemo Sika, I'm had a 2 more pianity. Well, 80% as I say, no one started driving. But I need to try when you know, and find 2 months of mine. As a month and 40 days, I've been here for 40 days, 30 days. Who cry in you? This is a Ganya practice that you can and I was on a big bank pro. Obanini, my young was hard when you know, and now I broke and I want to see her. And I be a DS and look at me now 200 and 02 starboard. I can't store the boom. And I'm seeing me the DS, you know, at the amount I'm a room for Swaba, DSTV, you know, and won't come quiet 12 million. As you be yesterday was the 4th time. Ah, yeah, Juma. Now, what's the Saturday, you know, guys, me DSTV, you know, one more Alpha. Sicano, Tinenam, ready. 20 cities, say $20. You know, I was born in the US, and I'm a guy with my home mobile. The guy pursue women in my secretary. And now, the I'm sick, so, Master Mammy can't do. Why listen me a prostitute? I call myself prophetess. Oh, Nakasa Niniamu,
Sebi kodo na woka na 120 million. Price staging, which is akakakana 40 days. And I be. It is yes, he owes me. The guy owes me. Me no na wa me pamo me nya wa yibia. No boy ye di matam no na do say kasa. The same for focus aba. Me give me one no. Say me you know come and just here. Me one na me bua wo. As for my then I said that me no work contract be. I'm at the same image ground of person was saying a good name was it. It's me anti felicity. Me a prophetess. And I'm here to humanity. I have an NGO. It's a help me yeah me best. Because I was based in the US and I'm about now brought ye for no monster. No, I am not just so person be dimitra system or person be many months because when you say many months a better coming. It's a brand ye me can the school fees. Then I witness. And no aso me manage ani di na me say tria me ka me man sika kra no and tell me my address this and any 2 days 110 po on fanto no no na me yes and Kendra me sa Akoma ne ba no 200 na emfa ye efie ye if it's oba me here de bia me ba almost me ba ne na Akoma say ya ne baketwa over 2 years benye bia dinti and then run na di de boy ya didi madam atitu me wa ma me pata etino me na me wa na abusafo ni bia ma me like say yes what me call say FMP say dey ben dey etimi na me twen na o dey afrem ina asam ni na prophetess we da sepi ni nchire mo ho na sani awake sabe mpeni first nti asem ko fa kwa yepe sanity to abeka no na say for afewa chepa wala na e busy sa me was so sad because of no and for me ni 19 year be say 2 months crying but me man 2 months me ni be 2 months boy ya be kosu you na me dey me gusu ase obi onu monsa onu wi ni sa na man ya na adwene no asai kakra anything no me ma boy wait time say e radin fa me so na nka on sakra but the way you ready so person go many must and not the ko ba ya ma boy yi obi mpam no obi nya ni fi o di me atam se prophetess ya wo hwepo no prophet kese me hu di asam no etini konkwesi na ready e ma na jonko ba bo me kasa tetinta si ogu mi so nyina ya je ba asam we se bi bo no yes bi pam no yes we see wo mu yi movie o se DSTV no one blame me 20 cities, then so can say come blame more than that. Let me tell you, I will start to come with the next one. Missy Chasso, so ya wow, catch a mess of 20 cities. Every boy he gets a kick a bit, and it was a good man said my any day. And she prophetess with him said the Baya. Waka who so much room, one now will go and see a children and better so one Kasaka Krano. We have a few, nothing audience will know. We may not cry and cover, but a be a young can terminal. Yeah, now we will be a remember. You ask her. Tis a wait me, my before many problems. So that's it, man. But no way, I acquisition. Because case for me, the police station, not police for it. Missy can be mommy because she cannot be put here for who are this until woman to me and mammy wants to the cry for the operation. And today I can't because me both I didn't know what I decided. The entire man, the business also records are not changing. No buy nothing they say. Then you try to say, Kawo Chiboy no room and now see my one chino. Now one Casacra no you go for a prison. It means also my uncle being got to prison. Okay. So I say, and you know, we won't see any German the car. He said, Kuni and Muya, in Mukras, I could tell us, I mean, Hokakra. Okay. And now, I say, and that's what they put near a chichiman. I say, on the tea. If you want to ball guy, when it says you feel so bad, we will be all permanent. What's my permanent? Also, a permanent. Okay, if I told them. Now, if I told, me, what baby,
mabusiafo we say obi ensi tworo ematoa na eya empempi no me se obi ni obi nya asem a momma nkrofo ni mienu na omanya omasem no omonka omasem bi ko mienu na tie omasem ase wa wo te nchen na wo ka no wo de hear say se me ne na bila nya asem na me be kirem a me kire de me de be ye de mami jitum so for mami jitum prophetess ojitum so no e na ama boy na nkochi de otwitwa no no ojitum say beginning no say minim obi ani mi nchen ye friend Kingsley obi ani mi nchen ye friend Kingsley afei de wo say menen net mempam no oye fie wadwuma oye den oye DSC I mean sometimes dance krumu for na ya mo nche mo ho na ye ka asem amom ye nka asem no yanko Exien Naturalist Herbal Clinic mpacho yo mate Exien na mehwem camera ni mehwem producer mehwem yanko Exien Naturalist Herbal Clinic producers amoye good morning herbal mixture na ye ne omo entwetwe komo mebra memo atena se papa ho efe medasi de radiase ewieda na wo ma ye enwa ye good morning na enwa dance ye na na de ba they say I am obi afre phone so say good morning anopa good morning ewia good morning dano na na bila tiri baby obi ko fa ni phone so ko bi sempe good morning was anadwe de suema wade wo opeke ko na good morning o anadwe 11 ye che good morning akokura eji na home enti say wutie mi a mesrew ene ye de normal na to so mo bia mfre na bila na anadwe a wada normal na de TV ni so no obetumi afre na woni ye di nkomo obapa egro no eye immune system support nduro na aba bebre toso but dia enkrofo agia tumu a omo numidi adanse no eno ni good morning herbal mixture ene de TV so a wo hwe bi me pa cho eduro no eye general webinar to so mienu no me ka ne sa na me ka kire se wo yari o pa cho utumi nu me eduro no enu na che no eduro no nana obapa eye enompe ene entini ene mojamu eduro ankasa enti me be ina mininka mede taxi driver de me ba ohwe ahokeka ho ya hutumu se ne kasa mu koyi ankasa ni ntini mu koyi ankasa but ye wo bi o ha otene sie enim kakra bi o se ma bre misisi ya me ya me pa cho ekoba ne sa edura de TV so a wo hwe enu ni we duro eye good morning herbal mixture obapa wonim se eduro we bi esi wo fridge so a wunsuro ene bra wodididi wunsuro ene sade wodidi esifa efisa wodidi time wodidi ehia ne se wo koda wanom good morning herbal mixture obi tiemi na asemi na ne se ewo ho ne niso ta biri ni pa onti ase mesraw enya afa ne ede koto hospital akoye kwatwi moja koye we mesraw wedro eye good morning herbal mixture obapa edro we obi si edro anadwo ontumi nda edu anadwo ontumi nda mesraw wedro eye good morning herbal mixture dan na make na fidie bi se wo ba ni ko school a provisions ni doso dodo mark na doso dodo wo dia ye wa na wo ba no wenye osika toma no nemom enya wo ya se busum bia so a na abofra bebu ni sa ne ekukuru no ne ye de na abefie se wo ba no wo bebu ni sa na ya sinti ntumi ne ntina mesraw pe edura ye fa ni se good morning herbal mixture wo dia okwa provisions ni chobox no to good morning herbal mixture ni bi fe gu ma no na fa nko school obapa wo ba ne ba no na anope wia enyimre anope wia enyimre bo sumi be suna yanka yebe kukuru ne dia be fie do bo nsa bo sun we de yemfa ne be fie bi mesrawo kira mo ati ase se oba bo sumi so a ubu nsa wote yaw pa wa ya se wieo severe won ankasa ma yamma edura efa ne se good morning herbal mixture ne bi na no oba pa afi obi tiemi na sem nyina ne se media de mi bu mi nsa mente yaw na emom no 2 days na etwa 3 days na etwa mesra onyankopon anya ne sa wo abode yense pem no nyame ye ne sanke nanson enanson wantumi amakura 5 days de nanke ye se we experience me pacho menstrual cramps bia mesra pe edura ye fa ne se good morning herbal mixture ene de TV ne so mesra pe na numbi afi wo ye adwuma kakre bi na waposo ya wo ya enipedua no bia enkasani nkasa ehie bia na wote ya e wo ha mesra pe edura ye fa ne se good morning
herbal mixture fire wedro oba wo pese onyaminam edro sisiesie wo no ba che yandro bia na yanom de siesie ye wona mesra omo num good morning herbal mixture ni bibia omudi adanse mi pe ya papa baako o security man ukọ Atinga Junction da no na lucky baako da meka mutimi duro no meyi ma no enna me duro na o se bi sam se wan fa bia me na se na me nkutaka o se eduro ni ya papa na ebe ya edin se be ma no me duro no di adanse na papa no edi adanse ankasa enti se wutie mi amesraw ma edura ya fa ni se good morning herbal mixture good morning herbal mixture enye wedura wonom na anopa ewiani anajo wonom omunim DJ Ike de samiti na fidie so a medwuma media nti ya na mempe ade a yedi ho dance a enye nokure enti obi tie mi oso owo infections ama one be mehia oni atenka odawasa banchi abo eno ane se be me ne be wi no be sori akọ wanye lucky na be me ne ko hia bayiwa bi a obagege ho ama no wondemu a I'm telling you the gospel truth to say ya beji na firi wisem enti wo yo ba for good morning herbal mission bi fesiesia ahimfie ho na ehọ nwe wo se kama emfa ma obi tie mi na se me ya be ma papa medwonso a meti ya opa wo me be me mu na die na me ye me se onum good morning herbal mission obi tie mi na ne se koko ana adokoro no mepacho koko na edokoro no wodi ne eyeden weni so woto etu egu ho ana ewo hin mesra koko ha pa pe edura ya fa ne se good morning herbal mesha ne bi na nonom mesra wo ho ana woni ma to untumi ndidi nom good morning herbal mesha obi a wusisi ya wo ya pa eya maman nom good morning herbal mesha ne moja no entumi ensane enu na echi no nkotodwe ya wo ya pa mesra pe edura ya fa ne se good morning herbal mesha na nonom kumasi de mepacho ye to apeti bebia titiro PFA pharmacy mepacho kumase ayatafu new road udruwa PFA wo ho ubenye bi ato Kolinak ewo Aston obacho ubenye bi ato uko ayaka ni say have May pharmacy ewo asafo bebre na ewo obenye bi ato afenso edia pharmacy ewo Donkek obenye bi ho takrade for enko market seke mensa bebre na ho se mensa se asa me pacho Christ the answer obenye bi ho ato enche ni mepeje mi mu no enkranfo no mobeko eye yakani saying Kasua Christ of Judah na tribe of Judah ubenye bi ewo ato afei Accra de rasto bi obegwurum bia na pharmacy bi obegwurum bia no ubenye bi ho na mum titiro no na ewo market circle na say you can say ashamai ekrono beko wache ashamai bebre na ewo ho ubenye bi ewo ho etu sure ba pe ni mu na ma confuse me sure obia antino baby I say do si ehwe manim no no boni na me so me hwa no aba ma ye me pa cho occasion so drag lane obenye bebre na to edre ni azaneti o ono no ma fe de na de no occasion drag lane obenye bebre na ho ato anoma pa wonti ase we nim say na my confused ena de ena wa ya boss be you e dey you ma be say me sure na also wo hwa me ya me sure obi anti no say na tie na agro na ye dem ba cho occasion drag lane uduru a obeye bi ato enimpa bia wo ho na say akoma ne bo pelipeli me say onum good morning heba mesha sa enetie me say obebi bibia wo bia no drasto we twa won hia no asante mampo me say wa heba e wo ho sanso ena mo amwo sofulai me say tinetet e wo ho ebu akwa pure leaf onene obeye bi ato afa mo amwo mikurom me say ubo mikurom cape coast boachi ansa wenyini wache wo ho pa boachi ansa pharmacy oho anasa pena heba ubenye biato nemmom no opanchiremu a eburu medie su a mesrawo enchiremu a eburu medie su no obefre 0246 59 41 17 0246 59 41 17 ofrena aye busy dia na obefre 0553 21 35 87 0553 21 35 87 and 0246 59 41 17 Obapa for now dear edro bia nom
at this moment a good morning herbal mixture. No matter what, dear SCBA would have a good morning herbal mixture. Why when you see taboo papa good morning herbal mixture? Oh, no could trash it. If you want to do, I want to mean that. No good morning herbal mixture. Yeah, we may add my next week a best animal this year. Yeah, 0246 594117. Good morning herbal mixture. Mohwe obi anima na my confused. Sanity. I made that see na producer na message bi wo Facebook ha. Na mi hu se mi read ana se ma mi read chain mensa Judas or say what's wrong with say ohwe pono a na say pono fo no ati atua ena abrantie ni din no so o say ono reply na so mu de asi ani wo Facebook ho no no ena o say prophetess practice what you preach pono prophetess de nka pono efa ho ben pacho prophetess o watenka pono enya bone sa prophetess behwe na bible no ba bi ani ho no ayesi mi enhwe pono sometimes no mi enfa bi enya grow anyway abrantie no abrantie foforo se owo asem bi kana minim die nti a ase kona fo no ena edia dance no kona so for ma me se onkasa so for ma me se oginisika ewa brantie wonso awanum tonza me na mama ya nchine ene ekwokochi abrantie na abrantie ne ba ya ji esika na se abrantie obi a wo kasa waboa wo enye onu a wanya hwe ama nkra wo nsei enye onu a ebia nka obefrim ka obewu ana se wo chi abrantie na osafe na nka obechi abrantie na de ebesiesie wi ansana wa hu de wo ye wo pachai ede na wo konom nsa wonko didi maami atem ana nko edu na atem na obi oto eduane ma odi age wo nkwa ono na didi na atem pacho ma ni di na atem se ebia me sheda se ebia me ba no ma bedidi sof maami atem abra enkomodie no ekoso na ana ofre boys bi ofie honom se omo na de we a me ne kasa no na ni nye ho se we twa bi na wo kasa na omo walk me out enti eho no na se kasa no odin e no no mom de de attack me enti se me ka che ne se bia ma me se me to no ho de ma nto no ho pono no nko ana me ka se okay se o yes of maami a ohwepo asema me kan nyina no de ama o se madina tema mato no ho nyina no okay you Mr. Champon e wo line no so ono so kan di onim eja Champon memo akwa me pa cho asema wo be kan eye atesem de ye ka kire wa na de wa wani tuam de wa wani tuam yeah so money you ba okay I care something you know and when you think you can some kind of that means in the area and when you say the kind me pa cha asemi de na onim fa ho asemi de ni me fa ho ni ko me sister e bia ko and Iti Kendiano, they did the Kabandiano, and Jimmy, and it's Abra, Nipacone, a best Ponjano, no unity. Now, I don't know to me, Abranti, living in back, rebate. No, I'm going to say any become a man. It's a really very what time? A driving. It's not then we like it. I like it tomorrow. I like it tomorrow. Not in the quality problem. It's not like it. Call man and everything next year. Let me try to come on. Never do it. The name is free. This is somebody said. Come on, then. Or down for the down say, oh no, it's not being free.
na tini emo shop no so dawo so be ni ko efa machine bi ni ai fa ko yen ko na be ni management so ni bi na na adam so ya kuta ana ni ko da kan ni ti ta ke ni se na be na ana ti ja machine ama be ni yede nta ama ni ke ibi ti ya bi ibi ko be be ni adam ti ibi sama oje na be ti pa oje ni ni na ni ti ta ko be one thing ama ani na ti no omo so na pa ama ni ta na ta se e kan fure ni ke ene ni na bi awo ni ene eti ni fata so bi am ti wona ma mo ko na ko ti kan so me that kind of message ni ti be ni ko Mr. Champon me pacho Kingsley okan ma wote da se machine no ofa kan ne phone ho ana machine nko an ofa e what come on ofa ka phone enti den mo ya fa mo ka so onya ma phone ne nka a mo replace ne phone ne ma na machine na mo so onya ma ne nka bo nko je ne phone abi ya no atienu ana wo ka phone by machine se me na ye mi sister me eje no media eti be ni na so na odigbo so se machine na ye ko die yendo wani ni adanfo eti se pa phone die ye he da ye da wani ni adanfo eti machine die no ana no wani ni ye da eti machine ni ta ne kwa ngati se tiri so wa je machine e di ni eti se tiri eti ni bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ ìgbẹ́ ni wà bọ̀ tí ewu ìyẹn ni àǹfààní wọn ti àti ẹgbẹ́ ní èdè fún mi ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ni etí ọ̀gbọ́n náà bẹ́ẹ̀ ni bí kíkà ní ẹ̀dẹ̀ kíkà mi tí ẹbí kíkà ní kíkà mi bí kíkà náà mi sọ ìrìnà sọ́jà ẹ̀dẹ̀ tí ẹni mi rè etí wọ́n ti yẹn náà omi tí ẹni fún ẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ́gun náà ní bí káàkiri tí wọ́n ti ẹgbẹ́ bá hospital àná ìdí ẹ̀ṣẹ̀ ń kíkà ní ẹbí ẹ̀ṣẹ̀ ti kún ti sẹ́yìn níbi ìta ìdí mi ká ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́sẹ̀ ẹlẹ́nìkọ́ ẹ̀ka ní èyí ti kàwé. ẹnna èmi yìí ní fún àgbègbè dáta mi nìkan ní ṣébi ẹsẹ ẹyẹ mi wà ní ọ̀sẹ̀ náà èmi yìí ní fún àgbègbè èmi ní kó èjì níbi náà bẹ́ẹ̀ kọ́ ní kúrẹ́ níbi iṣẹ́ bọ̀ ọ̀ká over 100 million ọ̀nkọ́ náà bẹ́ẹ̀ ní sọ ẹyẹ yìí èmi yẹ kó jù yẹn no bí ìṣẹ̀ ní kàdé tí wọ́n ní ọ̀ká ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n kí wọ́n kọ̀ wá tí wọ́n yẹ yìí náà kọ̀ bá ní ìṣẹ́ ìṣirì yẹ́n bí i àwọn ọ̀dọ́. mo kà sẹ́ ọ̀ncha machine ne phone na chi ena o twaye mpacho de okasa wa achire no de okasa wa achire no enti me pacho eden na esi mu ho kwan se o twa na se kam kwa pa brante na chi no okay ya no what is that what dia ya no ko place ya data mo no the same no boy ni damage ndia betima hate boy no metiase wo no pacho mi ntwa wa no metiase wo ho se moja shum na esa moje na nkwansa na moje na nkwan wie ye no eden na si wo kwan se boy no manfa na mfa mra kwan so ya abia ko ba ye ni na no se o mi ni sistema o boy no ọbẹyẹ ọtúnṣì sàǹtẹ ọba nìhọ ọbẹyẹ ẹdínmá ẹmánù yẹn ní sísàmù ẹlẹkọba ètùtù sísàmù ẹsẹ mi ìmọ̀ ẹyí yẹn a ò ní yẹn nìkan sì ìmọ̀ ẹyí yẹn yẹn ní bẹ̀rẹ̀ yẹn ní yẹn nìkan ẹdínmá pé ìdí àjẹjì wọ́n ti wọ́n kẹ́kẹ́ nǹkan wọ́n kọ́ wa nǹkan ètò ìfúnni wọn kọ́ wa nǹkan sáyẹn yẹn yẹn ọmọ ẹ̀fọ́ asẹ́mu díẹ̀ wẹ́ẹ́dì náà wù yẹn fẹ́ Facebook live yá abrante ọ̀dọ́ wẹ̀ náà sẹ̀ wò yẹ wu a ne sasẹ́ bi nyanya afẹ́fì a enti nipa bọ́ni ní ìsà no mo sì máa ní nkọ̀họ́ wa kó ntí no ọ̀nfà ni wù ní. ọ̀fà ni wù ní ọ̀fà adọ́nà mi kan pé ètò mi ti sàmì ẹ̀kọ́ yẹ ewu ẹ̀kọ́ yẹ ẹ̀dẹ́ yìí ọ̀nà abrante mi ọ̀nà nàbà tún yẹ yìí ní mi ti sàmì níbi sẹ́ kóòtù a ebi tí ebi bẹ́ẹ̀ sísè kàrí ntí ìbà ọ̀nà bẹ́ẹ̀ bí àwọn sẹ́mi bẹ́ẹ̀. enti dáná mo yẹ fáà. Níbi sàmì ọ̀bùn ọ̀ka ọ̀sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ń sọ̀bá àyè ìṣe kò yẹ kéèjì àṣẹ náà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sánìkà tàbí ìṣẹ̀ ètò ẹ̀dín ìrẹ́ yìí sẹ́
ọdún yẹ nípa ní nǹkan ìgbìyànjú ni ètò níbi ìsàmú àwọn nǹkan tó bí a ṣe ọmọ ọba sàbẹ̀ àṣẹlẹ̀ ẹ̀yẹ yíyẹ bí sọ ìṣù dáta àmì ní sísá ń bẹ̀ ẹ̀yẹ wà bá sì ní ìṣòwò mẹ́pàjọ́ kò ní wú yìí o. ètò ní ìwọ̀n wọ̀dọ̀ báyìí nípa ẹ̀yìn ọ̀sẹ̀ tó ṣe nǹkan ìyẹn kù ní nípa mi ojú ìwọ̀n mi yẹn ní wọ́n ti fọ́ ní kòkó yìí wọ́n mi lè kọ́ ní sí bíi. mẹ́pàjọ́ kọ̀ ọ́ ó ní ọmọ náà kọ́ òbí ó ní ọmọ náà kọ́ ẹ̀ ẹnu ọ̀ka kyerẹ́ o. ní sísá ní kọ́ báyìí ní bá bẹ̀ ká kyerẹ́ mi dáàtọ̀ ẹ̀ bí ká bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀mí gbìyànjú káà mi àná mi ní bá bẹ̀ ká ní sísá kẹ́ẹ̀kì ẹ̀fẹ́ mi kẹ́ẹ̀kì ẹ̀mí mi ẹ̀fẹ́ náà ní ẹ̀fẹ́ bẹ̀ẹ̀bi ètò ẹ̀mí nígbà yẹn ní kọ́ ẹ̀ ní ibi ká bẹ́ẹ̀ ní màmí kọ́ ẹ̀kọ́ báyìí ní ẹ̀mí kọ́ ẹ̀ àkàtà àkàtà mi. Mr. Champo private hospital omuntimi nkase Mr. Champo, yo. Mr. Ike, Mr. Daniel, ya fahu because mitie mu nkomo yi nyina ebia ni wa na ekire se boy mpo ye ne se dwiwie ye mo ye mo adwen se mo pedi otwa na se kan no mpo ekire akwan na mra eni na di na emom sofo ma me jitu ne ho so ewo nyame adwuma mu se obeda boy ama nensa na ato no nensa na ento no ni ana no pase nensa na ento no yeri ni ko be nse obi ni sabi no ma ne ko hospital ho no wani ni mo ti fo ni ko ama we se na me fa so aboy ye be sa ye be ma nensa na se no ye be ka chire mu dada enti se mai abati se okay the fact that this stand there why you really do you know the point the block come doctor ya say e kwa ni e wo ko fi ni ya be se e be se abi ta o na ko ni so ni ri tele o na le ka no Mr. Ike Mr. Ike Mr. Ike yes please when you say of Miami hospital can on TMA o ti ade unim se surgery na nkasa ka no ontua nwe aka 8 million ne akire o se o me de ko na o se unim se aka kire me se 8 million ne de o ka se o de beso so ama o mo pa de a na oboa waka sa akire o sister o ni mi ko ama adama mo ko ni ejira ho o ni ka se adama mo ko di ku na ba ti di mo ni de no de so for my main country so for my main country oda say mensa no say I come ne de eye na doctor ni kwan so wo biem ekosi say no abewu won kan kire o so for my country the doctor ni kwan so be and you said the last time one doctor ka say yemra no o ma ye koi ana say wa ma yanko cause that time me ko ka me ka kire so for car na me nko no o ka chem say hu hia doctor ka no so ma me ho waje me card no wo say me pe card dia me nko ye card foforo Mr. Ike Patrot the brand maker say card po o de be ko hospital no so for ma me age say onko ye ne card foforo this is a bit less easy card a bit mama so what so nim de wa so ma me sitie wọ́n ṣe bọ̀ ìlànà kàtà ṣe máa mi ó bí sábẹ̀ yà ní ìtàn ìwé kan ó bá bá hundred ó sànù. wàyà adìẹ nyàmí ìṣúra nù. kàní tó ń sọ báyìí ni yà àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí ni àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí ni wọ́n ti tẹ̀lé wọ́n ní wọ́n pàṣẹ sí ẹbí mi bó ti sọ ibi ìṣe àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí. mepatro kachi obra o sister say so for na me mi sanu o won te pe ni ejira ya mi sanu kuma pe ti se kun kuma kasi o kun ni ejo ko je mi sanu enye mi ba wa ko ni ma o si say o ye kwan ya be fa so ama abrante no ho atono na sister person ye be kase e be ye den ene ehu ono so ne side of the story say de mo kan nyina ye de e won chen na momo no amu no ne abrante ni nya encounter no
nipa ya friend ya ma wa kwenya se won so kan o de wo si daabi si se nhwehwemu Bempah na yenye nhwehwemu biem ye ntwa ye homra mido na den na wote ho a wo ye stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos sani amensa ne menam mu twetweme no emu ayi titiriti ntumi mpo nsore wo na enwanwa enu mi fridwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wa anom 3p garlic mixture emma moja edu mu afusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha nanu na madam Kofi mpo ka kire me se work natural health for bi bidrobi omodi aba the friend 3p garlic mixture wo ko todwe ne waposo na asori a wo complain no se wo no 3p a ebe jane menene ye adwuma fan se metilifi dijuma bebre e wo fie ono adwuma ni bi ne sei am a driver okay me am chino ana me san abrante utwi ni sase car me drive no utwi ni sase wie se utwi wan me drive no ana me san ye fie ade and me san manage shop barbering shop okay barbering shop and me san DSTV e wo honom and fufu machine so e won so me san use e de adwuma na se wa no wache mu sen easy koso easy kura na me betra ne nchen Akoma FM 87 me feeling kind na gi kan e bae me ba na me ye adwuma Sunlink motor mechanic na me wahana na me organizer na me tako boaboa no enti me baaye no na me fili se me nkochea no ti me kochea no be kochea no na ode asore no etu manim se di asore na ba fom enti me mra na me meboa esa se me organize enti no aya ye Facebook live ene Facebook live be bia obekobia metadi na chi ene ne ko na Akoma FM oni metena se ye nhihye se na ebe ya menso menya bibi e de ahwe me ho enti ekoba se nyuma na keyboard ame boma no driving if you honum nyuma nketenkete ya me ye ene shop ho nyina e kasi se month bia anka 1500 de o de be ma me enti emse bosomia edikan no okoye license ay driver's license de ma me nti payment bia anhyɛ anya dey ama nti ho de ma me hu se yesa driving no ho niema na ode aye na de ema awie anasa no awie ma ba ha no ne se wonke ka ho asa asem na wo ka no asa usuro asa wonya ko utwato ana upacho da bi keka ho na kasa se ba mai nti barber shop wona na me wono ana guy baako omufani muntasa o baba no workshop wono muntasa na ye nickname na se ono ani di muntasa tese uya ye betwitwa ni dino no chezo twitwa ne ma ipachan nti o ye na dwen se mama ka se ye clean shop wono na ye clean na se ahokeka no enko yi nti mama epamo no se wonko mfi wonko se boy no so ko no so wura shop wono no afa me phone e wo shop wo no afa barbering machine so aka ho no de ko ye nti eche na me se sa na mani na afri shop wono na me ye madwen se meko boy me fi no makoka kire ne maame anase na busuafo ti ampa me ko ye no na ne maame ne nananom e wo fi o me dikoto o manim se ndi se na brantie no o je adwuma no waye nti maame kwade wa arrest asho wa asho me se ebia me nko na me mra da se na me ka se me de meko na mesa ba biem na me ba na me ba baji machine no nti me nam ku station ho no be for this time me nam station ho na me say boy no ekura me phone na
we are no nam say hey enya phone na wo say eni ho na phone no kura no nti ho no sha se pese ye yisa de no efri ho na ye hotimi etoyen efi se we de yensre emfa into kwan obetimi akosere obi atade ne mpaboa ne bag ede akoba bia wo kona so ni padua no se enye kama anase asayi a wontimi nkwaji obi die se wo de ekọ eti de wo se ye ne se mama ye ni nkọ ye ni padua no anase ye bidie na ye me ni nkọ ho pa na ye mo ho ban wati ase sempo asayi a ye weni esiesie na enye kama asu se be siesie amna ye kama ne ya de kakraka ema ye sa akura asayi no se obi akwasra nku bi na wanya na nso ben dark spot anase wanya red yi wona nim na wedi no etwentwem ana epumpuni no afi na yesen to nku aboden ene oils aboden eno krese be damage your skin e de amayen me kan say kyerese ye woni pebebre wo mo mafasa wo hawo no mu ana mo hu no wo motemase se bia wakosere nku bi ama nku no ama ni se chikura baby wo no ma yetuntum baby ayekoko anasa ayefita anasa ade fitem bi sports fitem nkitikiti bi piepie woni widie mu a obesa akọ cosmetic shop na wakokase ma me nku bi amesra se ni kala ti me pedie ebe ma me kala na se me wedie no akoto so na fi yasa bo nku foforo body a kire no yese fa serum wegum fa samna we so ka ho ne fa kosra eti bonze wokwa within first week na wa change ni cream ni soap no was ase ne kala ne be bright ya be ho na asa tiesim na etisim a na fe asai no kura eni na natural for ye chese se wosre ngumangu ne se we wedi a enye so kwa kutongu abo de foforo ni serum ne soap no oil no ana be ma wa ba benya wo natural color na ye kama no I was osan ba back kura na wo be fa eye cream a natural okay cream anu wo form na eye natural me pam so me yenti ni eye natural yes anu na ebe kwa ku siesie wedie no kwa ku yi di atwentwem bi pumpuru no na nso be na aye wo no ku yi ni nyina firi ho de wo se kwa ku to na body biem na oye ofofo na ye recommend ma wo no kwa ko se wo kra na ye kase Congo ointment ni de more than sidie doso sister ba ko aso aseramatu onna ni se nyina na ye red okay na red na ye no hwa na se baby adamoja se baby ye black kakra baby won ma se yellow kakra Congo ointment na je no onim oto you know container no ketwan minu okay ni nada efunenim eti ono obese wo say de no de ni nko osra because I want him for so many years obo years na imasho was it the bia ni nko ayede mame the bia ni samna ayede mame the bia na oil ayede mame so ntimi nko but me ya Congo ointment no afide menim na ayi say o se me wedie no kra na ase apumpuni ni nyina ada so kama eti misrawo uyo oba o we be ma na wutie me na wasra nku bi enye onfom so obi abasa na wedie efe se na skin no eye dark opese ne dark no esi animu da ho kama opese ne skin na eye dark no eye chocolate no epie fefefe wobekwa akwa koto nku ni ama ni nku awokwa akosra afi obi free dark ma baba yini pakoko o was it tone o free dark complexion na wababa yini pakoko yesi watoni se kra de omo wo yisiro mu sika no ye wo using any wo toni eno ne de as a chenise toni ni de wo usui toni ni de wo usui wo nsamna enwo wo ngu ni ade sa wo de sra on fa ni mane milk ade ngu mu enwo wo no sa wo de sra but ye nku ene serum ni soap ni de ama enti toni ni nyina ya sra because o color no e dark na e change abaye kokwa wasra so aposo amna baye kokko so wudu sa level no a eye fefefe entafe nku bia wuto bia ye nku obe makokko na ye dey apie ye ne leading to na so ben ene black spot ne wedi no a esaye no eti yesrewa ye numbers ni nie Natural Company Limited the Congo ointment yesfa sra na wona mo asay no e repair insisi ma ne fe
0204 61 oh fraya na ye ni wedding komo ansa na wakwa akoto Congo ointment no ye be say ye hu skin no se de setie okay if possible kra na ye be mo twa de WhatsApp ya okay ye be mo twa na wo de WhatsApp ya ni ye hu se de skin ni se esie aye oh e bi obo no ma ne de na pumpuni ne boso ha okay obo no mo a na num nyina ne nsa hu nyina pumpuni ye enkuma enipa ya ha se intimate na se e top form e enkuma be ne nsa mana e na ye sa etima fraya ma eni eni komo enye ukoto Congo ointment na kwesra no nko e pese ye hu se de sitienti a wo ba kwa akoto Congo ointment no 0204 61 ana 0249 01 71 01 0249 01 na yeni hu komo ansana wakwa akoto Congo ointment no Congo ointment be sisi amonya natural color so onya natural color no bi na so nsra Congo bi na mumu kwa koto nko a ye nka ncho se koto nko na anu o se okra wo nkoto wo beta de edabo ko se de be ya wo color na wanya no e be ye fefefe e de ama because e wonkofo bebre ho no ma the way we dey na se ye ntini opia ko nipa ma ofere atade bo a wo se wo hyekra no a ontimi nye den en hya atade no de to su mienu oba bia awose wo ma wani ko eye wahimfie enu ni wajapade kokofuo no enu ni wajapade awose wo ma wani ekohunye menia be ma bi ehia no TikTok ai no ni medi nkomo okay na wose wo share lady bi na okabi a lady ni ye adwuma nyina nice lady ase na ni jere ho senka o ware oba no wose for 1 year wa pena no wompene the very day again ne pene so ne ki kompa mu no wose sister me come through me ferry e ma girl no but wetin so no ankasa no onim de ekoso woni ni paduam adanya woni girl no die no pampan bi a e fa adam ho ene ekwan ya girl na namu ho siti na wo hwe girl no ni padua wo gina wa na bamu obu na me say na wa ka kire no wose sister na wono de we a wasi aye na ho a wonam no mintimi nka ho wo ye oba wa rate no ho aye wo ye high na mem de sade we de me kwa kasa ye dai eti de bia ya na de me kan se oba ma woni nko wanem ya manketo ano e manwa ne enu ho fie no kura si o ma na mu wo mu ni hwe so mu di ntofe o mu di nyama e de o kosku wo di agbere na ikatwi hu eti ekuro wona nem na wo pania wo di agura ahodo nyina bi wo wona mu uja wanem wonu saasai e wo so wutimi na wo yedai usiesie ho abribia ma e hotimi ya kama Congo ointment etimi white etimi infection bia wo wanem ho so wanem ho ye wo hene se e ho keka wo re yesu so no yesi e free bia abridro mu nse na ikwa mu ya eden abridro wo ma de ko wo ani o ya akra wo what I say ana mo me ka chawon ya di tunsum so de ne de atum na ne atum okay ne de woto aye den asim yes wo sokra wo ya bayo anu a wo hu we no bo wa nem ho no msa na ekum hokro na da ne yina ne ye gya ye ho sa eti oba wa nem ye wo hene a wo keka wo nso firi wo ba ye de yenim se de enso no sitie yenim se pampan wo ho akopem so oba frɛ yen na woni yedi wanem nkomo enkekan na aba wanem wonso na enyini wo wanem ho aye kase pampan ye wo ho no awo for abosomi sai awo for emfiru do sai freyen na eni ye nu nkomo na ye mo yinsisi wanem ho mama wanem ho no eye kama your number is 0249 01 71 01 0249 01 0204 61 natural for say your body to infectious and yama radiance why the IFA Congo intimate nyene ma mi we netimi ye etimi pompo se pompo abo afa na eba fastra so ebe hwete abesha wakase atimita so ebe pai na nantema propro fa bisasra ho o mo hyebuta ene so sa na pampa wo mo na ho no utibi de fo ho no ma ni nyina beboa o bato ho diaper rash no aye begu ho eho aye nkokon no ti Congo ointment fa ho asa no abone diaper eti bo modi aso be ko ba bia ye tun adro no on sabe ka bi we nya bia no afre numbers no ni adarete yeah da see very natural
yedem live ewo Facebook sanso so na yedem live ewo YouTube Onia TV enso so yedem awie me chia me maame Queen Sabi Debra Dabanka me wish you speedy recovery nyankopon ensa ya de ya feel papa Queen bra afei me kwa akra no me maame bi ye me papa ya friend Queen Bara 1 and Ajia Barikisu ai Queen osan ya Ajia from Taifa ekosi kokomlemle oboa obi ada Ajia na eko Ajia me chia wewie pa me dawasi bebre sa wo hwe me maame akwaba ya mieo wacho ben mic no na enchu o hot say ya mi adom me ho wacho enfa nkomo ne ebeboyi wacho se shibodi efi se shibodi e wale o yo na o hot say me hot pa okay ya kan no de me so me hot pa ewie da na do edu aha me wacho ewie me ba ye boko ba ye boko sa enibre wom ene me ehu enibre ne meton abibifo mo sister bi e friend Faustina Polly okay omo ba so omo ba fem omo fem no grad 21 am sika 94.5 they sin free October wadum ne fon ti me de be dam se me be ye me moa na ma hu ba bi o mamenti ase wo hia no we he e wo se shibodi woni na di Japan da bi na obetwa force okay nto otwa force no wi ana watemo no edeko okay obetwa force ejada ana se obetwa force ode ko achimu a ahihye na pata wo ho obi anim se sister idia ha na ohihye niema one mo na ti krom ho odi ni dwa na ipa che wonte ho obetwa force no ko se hwikra efre ho akontomla okay obetwa force no Saturday no ko akontomla enti eyeden ayonkofa be na eda ho ni ntem na Sunday me chese na okay minimum no da okay minimum no da by boy bi na ne bai okay boy no de na me na eko school on edi nanim bai on edi nanim ne bai okay enti unya gidie wo boy nimu na otam na edoso na sika na no ane 94.5 no na ni nyina no no ana wotua bi na eka bi okay odi kan be fa bi HI okay nti Sunday no kire se bla na o send this kan de amano no wa meduru kuma ase ha no montem okay nti me ma ne fa nko Sunday na de chimanda 12 o'clock o be send this kan okay na de odi nanim ba wo ho no sesen de odi nanim ba e no ono onim no wa kwantomra ho a on hyede nim no wo kuma ase ha no nti ano so e ba asa no me frɛ boy no so frɛ sister no and then me discan be ba o china me de be ba every October December 16th December besi se said they were dum ne fon ani a ye frɛ no kra ye nya no na kumase no so wo hemfa kumase mi momo ka kire me so te abuakwa so abuakwa hemfa wanka abuakwa ba bia na o ka kire boy no so se o te asafo o ka kire boy no so te ya haya asafo okay but the mono bre amanfo wo school mu ne ejom okay ebrumu no wa wechi asantemo na local rice okay na eye den na obi a woni ni ndi dwankwa akire pii woni mbaabi oti wo kumase ade na wo mo na agbo so mo be so bai boy na one ne bai no boy ne na asa odi na ni bai boy no momu de minim no na me fi se boy no so nim sister no because ono ne nenam wahu de nti a mi bisa o sei no eye se empempi no ene ye wo case bebre wase ha obi ba se me ye carrot kuani dwadini ma mi bi beje me carrot besi na mi hu na kira kwan o kire me se bi o wasafudwom makwa kochini wa mi nya no obi so oton cabbage echese edwadifo ni bebre na ba ha ba ya nkasa na ebi wo ho no ma ye tietie mu a na che wa daroma na yetietie ma ni akwakwo hu baabi anipa no wo ebi wo egiska no sama no producer ada romantino wan bisam hu baabi kro na boy no kro na wadamfo yi di ofri hin sign na wusinim no eya niema bi wo ho ayebu ya ni guso ana se emo na obeto no dodo sa no ho ahote na eyew
ama wentimi misa information na sika ni swama yes swama me na sika kura ya ban bosia swama me bai mistake dia my bi na so abanisa o ne picture me pacho ai me pacho mo fa ne picture no to so mame na mommo ayen me pacho ma try some of friend number no mon try and friend no mame okay. The MTN number you are calling is currently switched off. Na say MTN for network na ya na enye. Enti no mon san try bi emu mame. The MTN number you are calling is currently onse Beluchi ono dimu tinti mind. O say say dia na se phone na dum. Yes say I no tie free night call nti say yes say dia na phone edum enye se network ti Beluchi se edum mepa mo cho momoye na yen hu ya sister o se ne din ne de say Faustina Polly mepa cho momoye na yen hwehwe ya sister Faustina Polly because mami ne nsam o se one da so no oba fefefe kokko tobrom pacho ono a me pacho ono Faustina Polly onie me pacho ono me pacho wa wo hwe yense sia wonnim sister na kira kwan ebia wo yare sebi ne yennim ebia bibi ha no ana se wonnim ba bia wote sister Faustina nim so onua TV ni Akoma FM kwa ekire pa se wa so so te yenka na do wabusua no wo ma wadaro mafre because stay pacho obi nsi twuroro matoa enti pacho wa sema na ni producer ka no me pacho ma ya nya ne babe ma number ne ma ye 2 menye omu nyina number okay nti sema sister na me chies kana ma me nso man ko twia aban bo me pacho ne ba ne number no we ne ba ne number no wa pacho farmer producers no mon try so omon sabe kana pacho kasa menya me bodua na me de ne ma na adase because we need ska enkochi aban bo say omo chi me aban chi me mintumi ntena fie me ba wie school anka o say okọ nanim enam ska nti mintumi nya ho hwe nti ono so okura matu oba ba ko be ma ba ko a ne ba be ma no ye frɛ ne Bright Polly o Kumase Kasoa ni ho Accra Kasoa sister me frɛ no a o ka kira ne so ndo ye scammer nti ne ba ne so ya den scammer ne number no ye mfrɛ so basa ya adwuma number na ne baba ya no so ne baba ya no de minya ne number what's ne ba ne de say ne baba ma no ye frɛ ne Bright Polly na ye frɛ ne ma me Faustina Polly Polly family enti asramo mon san fa ne picture no ento so ma me biem Faustina Polly enti mesra wa wo show nua TV wo show ya live wo Facebook Akoma 87.9 wo tie yen wo radio so wonnim sister bia ye friend no Polly Faustina Polly na wonnim no so wo TV so yi ana wo tie nka na wonnim din ya o twa force o ebu o san ton asante mu a wada wo ma force no ko fa no mai bi ye friend ofa o twa ayi Ghana bill o so di bill ne ba o twa ofie no no abeli bi Ghana bill ofa no we he last driver ne se na nkonko fa no santase ba o krom no se krom de na asa nti onko santase nti e ho na mehu se meji di se owo ofa enti force fo no nso amunim ofa no kwan bia mo betimi aboa ya ma ye nsa kan ye sister Faustina Polly no mommoa ye wo betimi wonim sister yi na ho asema na so onim ba bi owo ana so betimi aka na asema akire obetimi akire na kira kwan afre 0530 507849 0530 50 78 49. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon, Bright. Me pacho mi din nana ya Owusuaa Bempah. Me kase free Akoma FM. Eni onua TV.
me pacho unim woman be a friend of Faustina Polly. Hello. Me pacho unim obi a friend of Faustina Polly. Yeah. Pacho ya odai. Na pacho na. Me pacho na wa he. Ya sheshe. You see ade me only go mo ka so na me father na ya. You see ade. Unim baby a wo ma me wo. Ya na no kwa no na no kwa. Me na no dey any feel in church. When was the last time I on in the Kasai? When was the last time I on in the Kasai? I think the last year no. That time is not for issues with CCC. I don't know. And I'm okay. If you change them, just a million, and I say, million Patrona, no, my mom. I absolutely you see, I don't know issues, Ben, SCC. Issues, to catch him, and I issue an attitude. I don't know, why not, dear. Now, on no papa and temu to say. On no papa and TB man, I become it is also on no papa. Na me pacho nya ba no nso e onu de owokuma se. Na me pacho ma me na busua o mo wahin se ye hwehwe o mo okuma se yin fa ne be hu ma me abusuafo akira kwan ana se na akira kwan se ba bia wote ai okay wale na ko de agora ya ku ni ya ku ti ya ko de ko ni na bi so ko ai ya krom aguna nya krom e ho no ofri yeah okay ma me bi wa ha from Seshi o se o ma me abeje ne mo 94.5 9,450 Ghana cedis na wa frena ne fu na dum wonya no enti okobodua na ode mo madase oni unua ba no enu nti na ye hwehwe manya o number ye frel enti wada wo ma ye ne den Okolive sase me pacho obetimi aboa ya o ma me busuani bi number wo ofa bi wo ma me nua bi wo ma me papa wo ma me wo nanamo like obetimi aboa ya busuani bi number obetimi aboa what they enti wadaro ma breben ye mfra onje wo fa number no wadaro ma breben ene ye mfra onje wo fa number no I number 6 wa hu me pa chop right here da say me say ya da say ebo 6 ay be frɛ ya da si bebre me pa chop mate me da si bebre yo nyame nka ho enyum yo me da si abusiafo obetimi afra ye fa 5 course me pacho unnim ba bia maame no wa na so unnim no ho asema enfre number no 0243114497 0243114497 frɛ na unnim anasa unnim ba bia owo unnim ni busuani bi monsa fa ne picture no ento so emame madawma no kwasem ne se bosia ahya otopa na ye down na otimi se sky man ni kofa ba bia no kwasem se eya na edi madawma mommo aye na wa wunim no ho asem bi ba bia wo free ene ade mommo aye na yempe sikai yenje emma no enti ubetimi afra 0243
114497 0243114497 Nana say ye be phone lines na tumpa say ye nuanom akuafo ne ye maame no akuafo no bi emfra pa wo good afternoon yentimi anya no akuafo ni bi mfra pa wo good afternoon. Hello. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Pacho Dini baby akase free. Okay, Pacho yentie o. Mami no. Ewa hi wadama. Me pacho sisi amini kasa baby wani baby onko sona ya ni sisa amoni ni ba me. Ewa hi. Me pacho asa me ka ko se ni mami ti ase ya dia. Ye ko unity. Dabi. Enti sa wo de on pesa wo be kasa wo kura na ye je o number no we chire na ya frɛ. Aha. Why? Enti jina so na ye je o number no we chire na ya frɛ. Okay, Mati. Okay. Yenya sa o. Se wo ma ye mfo bi. Na ya bete to dabi yenya sa bra bu mpacha online no akati nti san frɛ o de frɛ bra bu frɛ number we 0530 507849 0530 507849 bra bu frɛ sa number so hello mpacha lo TV set ni mama Eya mamu ntie ye free TV no ye tiefo pa madam good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon, Papa. Hello. Good afternoon. Afternoon, mommy. Pacho Odini baby akasa free. I'm a pacho because free sorry bawa crew. Pacho yentie wewie. Me pacho ba bi su ni akontomla. No, oda so wa akontomla ho. Okay, me. Pacho say. Hello. Wuhu no beye afi mfie mienu ni dia mesro. Me frɛ yo. Why wada oma ye pedi owo information so wa ha. Aha, enra ni ne ya me hu no. Good afternoon. Afternoon, madam. Pacho Odini baby afraid for me dofo. Yes, you will say. Pacho yenti o. Asa mama no hunu pen, asa bi dija ayo jena sipen. When was the last time who so be dija? After 4-3 months ago, okay, yeah, that's it. Facing them who TV Sunday. Bacho, yeah, that's it. Utimi hu se she won de wa bono ho adwa wo ho wa ye adwuma wo ho pa wa hyehye adwuma maame wada o ma minim se wate yenka ti wo ma no ho hia na wa wo nkwanso ho hia wa wo de sika na wunya bia sika no na wunya bia wada o ma brafie ha yenim kwan a ye befa so ama maame akoma atoni because say ni de oti he die mi hu die maame na o kasa na mitwa wa no me ba cho na nsi na mo so kotwa nneoma no wa asanku ya wa asanku enye bogoso enchi kwan no so asankropon asankaruba mo se wasanya afa moto ka krasan akofa mu no bi wodade so de ko sa side ho ndime de sika no wa anfa ma owu kura abusuapon no kura obeso ne mu asie no abusuapon no nso be ko na don de wa de se ne omo metua mi sika ma me go me nkwaji lo bebe si ankura agu mi so na wa be gi sika na de ko nti se wa metua mi sika na ne na abusua no omo ase be hye
Abena sim 2. Okay. Good afternoon. Hello, madam. Good afternoon, Medofo. Tata mbomwe. Yes, wadumo na we. Tata muanya kromo. Nya krom. Muanya krom. Ti se mu area na wo ho na. Cause bon na bon bebre na wo ho abura o ti mu area na awo ho na. Kemeti me trace na ma shop family na ma fremu. Nya krom ne de went me ammo area kro na nkyere yen. Na wudi no. Ani wanya krom ra na mitire. Na wuni mu no. Ni ma me ni na nto me wu ni da but ni wo be bia me kai so me wu no. Me wu once but long na wo tunu ko ko ne so. Ti ta te mo long na wo tunu awo. So the trace na ni ayesho no. Okay, mpacho nti ye be frɛ ne ba na anwumre. Ye frɛ na anya krom baby kro no. Ye be get back to nti gina kire na ma ye producer our number why. Okay. Hello. Anti mpacho aka se wie. Mpacho ai. Nti wo de aduana na obebo. O ma ne frɛ ne kosi da ben. Me ma ne ene kosi ene na awotwe. Ene kosi ene juade ne na awotwe. Yo. Yate. Enti no me pamocho aboafo mmoaye na adofo nso so mmoaye mo amote ye nka mo amonim ba bia sister yi wo bia no mo mmoaye na ya sister yi ne bosia no emfiri ne so na asumdue emra mame Baby aye dru ye ko ejoso na ensemu a ewo ho no ye de free ejoman so aba beso mo me betena se aya me ka cho se de e beka ewo ha no ukudwoso na obomoden ahwehwe bi na etimi aboawo ewo asetena mu na na agiman spiritual home ewie ye kamfo e de amawo wo se ensem bi etiti senti eno to nsa e de afre wo se ne ma ehinta ewo sumase eni wantimi hunu na wankasa so oje hu abrabo mu baby a enyiye enu ti enanana my spiritual home otun sa ediafro me pa cho wodie no esikasem awasem anase apomudin mu adwuma mu niema nkoye wo bi pa etia ne nafso watia fom dendenden pasa se wo se ni pai se be ye pa wo bedi ye e wa brabom gise wawu na nanji my se fabra ho na se nipa na wo hwehwe wanim guase ewe se wa brabo be ye bibi basa no wanka nanim ma na afa wo soso fa wo fa hodie na ene nam wiase se de mienu ye betimi atene mu e wo dokwan so wose we hwe na kwan a enkan enwowo me pacho yafo ani echi mu ho ne na nagiman enkodi nkomosan se eniema ehinta ewosumase no ono no na so ye enwode mpaibon kakra eni akwankyere kakra ehwese sa niema no nso ebetimi adadi ewo honamni enkan wo Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters wono ewo pepepe eniewo wadawo ma eye ne nana enkasa ewo ahoma yi so 0248544058 0248544058 me pacho kwai na ogie ene fa hudie enya wodia afei me de wo kwa Charistic Ventures wo modama ene de Zahara Herbal Products ni bi aba adwaman so ene die ene nkoye ewo nipadua mu wo ye adwuma ketewa bi anu abre obi kura wo hono mu adwuma no wonya bi nanso edura no pa ase de hama bi abobo na aposo ene na aposo enti ama ne honam ni nina ayeboho be ma wo ba wo no oba no anase be ma no ehia ene mu no atenke wo se wunya na se dai ewo se wunya no wunya sa atenka na mpacho kwa Zahara nipa ni bi na enom na bibia nso enye kama wo de ya akọ na bodi se yema Zahara Herbal Products no enipa ni bi emfa no mu cheche wo yade mu e de kire wo mo a de betimi aboa wo etu yade no efi ho no wo mo be yema ama bibia nso aye kama 0246348334 anaso 0248569335 afei yemfi yani enchire mu ewo platinum packs for asuye wo moda roma enenra ekwasie ne ne memne ndasho no eye ni event ye ko so ni nada yanimu ebe nyamo ye krabehwe me pa cho wo na eba no wo mokasa enu ti hwese ne ma wudi gu take away boss ni mu ede ama wono every platinum packs anso womo ena packs papa packs enuanu gumu a enyo no womo ede aba adwaman so enti wo pese wanim ebegu ase ne nkrofo asere wo program ase a aya kokoje wo muteka rebos ni bisansa eye papa 0243908607 and also 0244281117 platinum or say enjoy your meal
Congo ointment abusia eno natural abedwa so pra say eba beboa ama redie no akasa redie no ayesoko ene sika kwanhye obotoma wa redie no eni ho adanse wo bi ne 19 pra esi for mod the best sheet mo no esa mpaso a ade enche na ateterete won se boy no say one time ema won chen bi enka na efiri wo ho ba no menua ba enye kwaje Congo ointment ni bi na efasra se nipadua no so ma bibia enye kama enyi nkabo na emfiri wo nipadua no eni ensa wansa anje wedie no eni aboso enyi no emfemfiri ho wa wo bai ne pampesi a eba wo de bonkoda na ade enche na omoto ho ayeko Congo se bre ne beji bi ne fa akoda no eto ho na bibia nso enye kama ma heba ene pharmaceutical shops ahodo ni na da obenya bi eye na 20 nipa no de sasa na radiance nso ba ni bia eni akire 0249017101 anaso 0204616161 kwajibie na bibia nso enye kama ewo wasoye afa yenko piwak natural Piwak natural daroma eno amode 3p garlic mixture aba edwaman so makacha wo dada se garlic de ni na ne ni no tetete enu anachese ye ne nananom edebo wo ho ban ye penso eda so ewo honom a eboa pa enu nti nema nkoye ewo nipadua mu immune system ne yemustu pressure ne yente so ema ne mra from oba menstrual pains ne ye reduce no krama ne meto lower piwak natural 3p garlic mixture ena eboa wo edi se adwuma ne akacho se garlic no ya na no moya enunti winti ye dinuane no asosomu a ene se wonom kra no obi anka ncho se garlic na wonom ansha na obi ehunu se garlic aduro ni bi ena wonom enso nka ho ena afa yemfa ensi jaso enti ahone nuro no eda so etuemu a wonum bia ebetumi aboa ama oni padua no aye kama mefa cho hwehwe ye kye kwan anase nwe hu benya bi atodan heba misty heba colenac apidank ena afa angelos shane so se etwa no epint uto na wodi esi ye se de be yankoda no entimi enyi hwewo ena afa botro na nkasa no ye de koba kokko ene afa ho ene adu garlic kokko so e de ato ho a eno ena ehyen so say 3p garlic mixture edro ni bi ene wato wada wo mane mpanimfo enkasa e wa homa yi so 0248928824 ana so say 0201000021 yenko agbozo herbal clinic asoye na yenko pe apotie medofo wotinka woni padua mu se eniema enkoyi a yeko agbozo herbal clinic ho na afa yakwa akope ayaresa emu apie hyane so se enura yedidi dwuma nina no eye herba enu ti ahaman na ne yedidi dwuma na wone ayafa wo mo so mo meye dwuma ewo ho no professionals fo enti wo ba wugidie ne yehia ene se obeye asomre ede amayen se de be ya yenuro no betimi ede afunsa ne yie ewo nipadua mu minim ya dekora eha wo mi memodi ne wankasa abna mome ya de so enu ntime nko wodi anyagidie ne fu ani ekire mu ho na bibia enye kama kumasi haye wode chemso old insurance junction ho ene wo 0553417752 055341 7752 and can so ena wo anasa wo to nkra no ediamo obi a 0241750282 N17 Lounge and Restaurant and a restaurant a papa ye di aduane a akono enuane a de makancho se na no restaurant bia obi du mekotena ye utim se ho ye kama na so nuane na wudie no wono nkwan na wunwunwi enam se we wodwa hunwi anasa ho hunwi na gunkwan ne musa no me pacho N17 se brei na ebedi di enuane no eho te se ema no omunum aduane no chese o ma hyeda kwa kosua ena fie nso de kakra enso ka huntinuane a omode ba bontene ne ya na de ena fufuo no ena light soup be na apese wudidi nkwan ben sa aya koho original face the wall no so ebi wo hono aye ne kama banku eni okrosti wo benya tilapia kakra e de aboso emu trotro za features enuane ne de edo so fried rice and chicken nini na bi e wo ho aya ko ne kwetwe anim spedede na bibia enye kama eba no metpa ya hodo eni cocktails ahodo aye de eboso a eno so we got you sema kan cho so mo conference hall a ye de host social event bia enti say ye birthday wedding anase business conference bi e na apeso ye wo ho a aya fo ani enche mo ho na bibia enye kama ye wo a great junction kwada so kwantempo so enu wo kumase ye ye adwuma fiti adwada ekopem kwasi ada yentum enti da bia bebia enuane ni bi e wo ho 0530668585 and also say 0542787278
yenko time herbal mixture ho na yenkoje enu a ebetimi aboa ya me apomuden no aye kama time herbal mixture edi akaginamu ewo yadewa asane ewo nipadua so madede fever wadro TIME loss of appetite TIME general body pains TIME immune system na yen support TIME mepacho ya kwajibi na bibia enye kama wo de wokwa ka kire wo mo se wo mo ma wo time aduro ni bi TIME na entumi mu amanyadewa atena wo so efitin fie bebre no ensane enfamfiri ho omai mu heba any pharmacy shops ahodo obenya biato 0244417669 0244417669 grow fine herbal tonic and a make am for ediama medofo me pacho wo kwa dwaman so akache wo mo se wo mo ma grow fine herbal tonic ni bi na enonom na fa adansidie no ebra wane a enonom grow fine ni nada wo mo ntena ho sanse adansidie a esane good doctor so no eye pin so eno ti ko grow fine hono mo na ko pe enupa ni bi enom na entumi mu ama wonsa ene wonan a aye tisiriti wo ko kete so wontumi ena edura no pa waye boho no chese enyini ni na emfamfiri ho wo mo se ma no o menses no ene ba 2 days ade cha na e ba 3 ni na ade aya fabra wo mo ahwe ne nka emfama digital herbal clinic ewo kumase amakom runabout ya bank of africa no eho ena grow fine yi ebutu a wo mo edi wo mo dwuma na mom herbal any pharmaceutical shops nso ubenya wo mo nwani bi ato 0244596532 0244596532 grow fine it will make you grow fine afei ribi biscuits and ye kwa ribie na lunch no se de ewiemu esi adwosa no na de na no minim de wo duty wa bie wada ni musa no ama ewia no abono wunya de emu adwo kakra enya ribi biscuits ni bi eka ho abibia eye kama M4 Food Limited wo modama ena de ribi biscuits ni bi aba edwaman so enu timpacho kwa edwaman so aya ka chom se omunyi bi mawo enumre wo de wodi fufuo no kura no awie no wo kwada na wontimi na ya yibitu enum nefa ensuo epian na bibia enye kama menim se wo kokro no be kwa akoto bi sanse yede ho adanse ye se eye na afei enu nso enu obia awie 0531003892 and also say 0266830003 obaya na wayiri hu bro kisisi enye baby royal obeku ene ya to bi ni bi ma no mato bebre ya ma no mato bebre ama me royal ehikire nso nhede nim ti obetimi awe ya to bi ma no meto bi ama baby royal ebusiafo akoma mu nsam na wogu so a wotie wa akoma 87.9 na ye dem live nso so ewo Facebook enti no obetumi a share wo comment phone lines no egu so nti edrusi ebia mpacho wadaroma na wonso so wa Peggy nana ya nshasi free first story mra ya mentemi honka odem kasa ya yenhwe ni sei empempi no se obi ma obabi da na omo waduane dia se nipa kro no eni kwan se oyini boni aye ne se nipa kro no odo pa because na asetene mu no di ebedi ni bebi ebeda eno ni ade a aye problem e wo man we mu so for ma me ne waya ade waye ni nyamso adwuma wagina ma ne bebi ada wa pa adwuma ama na ye Nemo baby of my many year maintenance ni say. Also kotena America. Nanka America DNK what the names emradie ye the year juma. Adena ye my way mu de oba ye de wusi Germaninka. Abibia ye the Germaninka so na de na say. Nyame be ye so na wuwu. Wudini akwade ya bombode atwetwa obi bansa say. Ana antintia. Ena sof mama so wonyai na wo be hye no sof mama wa ya de ne ko hospital na so be ma yin say enkoyo ya de aye no enkoye nipa boni ni we say edi boni say usi jamani nka na minim say nka wo yes awie na chire no ko be den ko be che no na de me di wo ya kwa defensive mechanism for no mo wo ne nchen no de ne si sof mama kwan say obekasa no yi ne ho ano ebra ya de ma ni nua be me IK champion e de ma former unit committee
sa bre no ka sof ma betima bonsam ne nyina tofa youth committee former unit committee member enka wo de woni memra wo kasa say ye wo period of 5 years obi di bonni na obi di ewu a na wo se nka wo kasa asem ne kire maame no enya ha na wo be defend maame no boy ni di ne we nyina hye mumu abra mu kasa wo nya amane nka na mo be hwe no hwa mo hwe ni de mo ye bi na nso mo nya wiye enti se na be ma ne se maame no no odan na odan maame no because nka hwa man ka wo che na e bia nka ne nsa no ka be bia du nkoma ye so for maame no ope cheap labor ya me nyina ba bia nko ka meka no he amanate oye sisifo on se boy ni ka no ti na obi na wo barbering shop wo ena maame ni so odiska no kofo no de ne ba ye eho ya na ma boy ni so be fa phone ni machine no wo so onye DSC bo ye wie o se kwakofo obi foforo me ka na ye tiefo ate abibia se woni ni pesan a abibia wo se krata ye den eda so for maame mpe cheap labor e wo se nka nipa ba kwofo wo pra wo fie oyam fufuo oyitire osa ye dempo osa no aduane so for maame se wo mpe cheap labor enka wo se nka obia wo na adwuma wo ye den wo ye ba essence wo ye sisifuo na wo pese wo ye se meboa mama o ba bia dante adwuma bia wo se wo ye no etira wo se sam nante ni nyina ye den etwa ho ahia so for maame boy no betena wan yu boni aye waka wo se hwe de wo hwe ni bi na so for maame yi NCP abema no ye e wo se ye che no na ye chi ni wie so ansama boy na beka wa no me judi egie producer ne ma fosidi e wo se de boy we e hye so for maame ene ni defensive mechanism for ni nyina ansa media na me ka se unit committee chairman a wote so any former me hwehwa boy no wo mu ho ye friend say ba shaka ai how do you make it chow committee chairman ote tonsu Kuwait any former committee chairman any the otisu sesi a meje ba shaka o se ba shaka no e wo mo honom ochina nyame adoma 20 oye wudi ni nenti na odi se di we aiden atu no ho so ya ye di akwara boy na oba ha ne show monsa because minim sama boy ne be kan ye no e beda ni ye wo honom na mo be defend no na minim se ka mo ka che sof maame se sof maame o mai wo mre nipa boni fo se nu ye nya no ma ne nya de ent na ha no ne nsa ne watwa no e bia nesa ne kon e bia obi foforo kra ne kon e no ye be de obetwa second case no so ya empempi na dwadifo bebre o mai o madwen so ombebu akuafo no kwasea maami so se hwibodi o hwa wode emo no be free se hwibodi e baba be duru ha ne ho lorry fair no ende so obi abama so yeso obeto de a adan na menya de menton ma no maami for Sinapoli odi adwuma ne nam o so wi e wo free se hwi e de kwa akontomra sa wo ye adwuma ne nkoso a o se menko ade me ye adwuma mi enye me ye adwuma na ahye eye wo boni ne asisi sama wodi sisi ni paninti no etira wo ye adwuma nkoso be dwadifo bebire o mo nhweye de bi o mo de akuafo na da ne mmoa mukwana mukoto a mo mpese mu betuaka for Sinapoli woni wabusuafo ye to mo nkra wa fidie so nyanam kan ma me se obetu fie punum mesomene ne ya adwen so onim epotro na ba to kwan a onim kumasa mema joa na wonim kwan kira no kwan papa sofu madum ne mic papa sofu Reverend Sia Apai life me pacho chewadwen na yenko papa mpacho na pono no hwe bi pono no oh ma hwe bi pen betache Ure pono ni bi ma hwe bi pen betache na hwe ye etese oh me hwe ye no so se ni fili ya nkasa na sata minya obabi a kame wo so na nkasa because mentimi anyina sa nti ayesa asofu ma me hwe pono oh se obehwa hwa de bia woni drem na ade na wo hwe no se ba ma bia ni unchen oba bia ni unchen de a Bible kasafa honam akono so atiase ana Bible says uhunu oba akra na okon do no wafa no wakoma mu dada so ntim ade a ede o ha obebrew na ade a wo ye no wunya so mfaso bia no me menya adwuma moka o me ya ade ede mfaso obebrew okay ntino papa kire wadwene enko okay dia me pesa meka eye menua ba ya otoso mieni ho na me start here free okay wiase Bible ana eduabo a eni nyina so no enye adwuma okay me mfa awade
na obo medua enyame but moment a wodo onsa be kwa akɔfa obi ade anya wo de abɛkɔ akɔfa no obo dua ebenya wo ɔse wo obo ene wo mamienu a wawo mu ni nyina dua ana me hu no sɛ maame no wɔyɛ 419 ankasa eye juma me hu no sɛ eye juma odie ana ɔyɛ patapa ɔyɛ niedenfo ɔha adwene ankasa nti na nipa a ɔfrɛ first no sɛ obetimi akyerɛ na kyiri kwan but yenhwɛ ye ene ya monidin so enti no eye ni su ene ne ban ana me hu no sɛ enye ɔno nko anu obi a ɔde ne ka eye juma odie eno no so enti no sɛ ɔmpɛ sɛ edua bi bɛka wo ene wo ba ene wasefo de a do right thing at the right time ene makabrofo ba ko papa watcha papa matcha watcha mimi ko school Saturday right thing at the right time watcha okay ene my ade na kura me hunu se obo ne nsem eho ma me ana de etosu mienu no sofo ba no we de wa wunua me nua wa ya ade papa because nye nipa nyina ne betima ya de wa ye no ene so obi ji watena ne fie ama odan atenam ama ensuo untuaka untua light bay untua water bill but ade bia wo ye no waboa boy na pa ana de tosu mienu no mehwe a mehuno se boy no so aboa na pa because adwuma wo se nipa be eduye no boy ni ye ni nyina papa time ye ne boy ne kasa na obi frɛ obi texting me message say oko program bi ase okɔ na boy no wachechire na we pray kura na maame ne kɔ baabi na odi nachi garden boy na say odi nachi na o sen suma no to nsuo bra me ye wei mame bonza ohia ni asema ya na kwasem because boy ne maame ni bi ne papa ni bi so ate ase enti ka se sofu maame no wa hu no se wa pra no awo se mo bi a wo bi a de boa no ana eye nipa mienu o mo frɛ ya na o mo ka bi mama sofu maame no wo mo de maame na yi no de yi ni ti no ana o mo ka ho asem boy ne phone na ayera no nya no ho asem na o mo ka na me pese me bi so o mo se enti won so se ye wo phone ana obi fa ya ka obegya amanafa boy ne so o hia na bonten no na the same phone no ekura no asem we ya e wa ya nyeji ma de ayera osubu nhuni ma hia wa bonten ekura o menhwa ma onfanko there be so etino boy ne de me hu no se ewom se atwitwa na de that mfumsuo ni bi wa mfiri no ana de tosu bi emu no on se sof maame we are driving licenses ema no we are driving licenses boy na numa sem awo kan na say driving licenses no waje but we are driving licenses for 2 months no one friend to yanaka so ana hospital card na nkasa we man no wasaje oh sof maame wanya ade enkoyi dabi we dey miami nua no kamenua asamba wasen kameden mejina wachi but ho mienu na wo ye no anhye da ntwayi ana boy no e kaseti yawo so kasa wo kaseti yawo no se bibia nkoka papa nye grede wo kaseti ya ne maame ana ono nso gina so eduru time bi wo ha omo wensa no obi osi yebu didi ne emu mprechi ana nsa na wo wie no osi me ko wi bi no makeka bi akyere mase so one ka santia ne maame a ko no so one ka santia o etino say me di besia na afi fresh papa je obaya yanko bibi aboko de ya megusu hiraye fantastic mame fan free so for mame chai won kwa de me the time beto so say ma 3 minutes mame fan free so for mame so so for mame bibusa boy ni say ukoto say so for mame o hwepo no enya no asem debi un say ye di asem tu obi so a o de phone ma boy no na pono no wo so fantastic un say ye di asem tu obi so a ye obia ne kwan a ye di asem tu no so ye yi anufa mimi nam we oba me phone so na se pono wo so a enye news what you say package we u pono e won phone so a
enye story uko to beluchi se pono e won phone so a enye bibia ba sofu maame de Roman father de Reverend Archbishop de se pono won phone so a sofu a pie life ote se pono won phone so a me hwere tutu pa a problem because oyenyame nipa ogyina ho ma Kristo otete ye de yakɔ heaven pono so ya de a enya de papa ye kasetia Kristo ni wo hwɛ pono how much more sofu mami a wo kuta Bible biti bi jara busa boy no ohuye ɔse an ɔdefo no ɔse ɔhyɛ nim fo no mu ye eto ɔdefo no man ohu sɛ pono no wɔ so eso sofu mami e kasa no o kasa manasema de to the sense and na me to America and I was in America and I'm back to Ghana enye no asem na na ka pono na wo hwɛ ni busa sorry for no mutis of mami na say omo nkodu wo ko busa say of mami a wo kye nyame asem ade na wo hwɛ pono aso na gu ebegu because of mami a wo hwɛ pono de wo so ebegu because ko be dwani agyaw I'm telling you the truth so for the because obi onyame adwuma de hu koko be wabre bia e Jesus of mami wo hwe fofun na wo hwe pono de a that means nyame ntimu the words of mami no hey mami ka sem chom aso fo no mo ye ma no aka 1 minute aso fo no mo ye ma no he niam mo je no so fo ma no ebinu niam mo je no ebi ne sai we na asema ba ti oni mi nyina no so niam mo de bia ye ni se mema no se mema no na enye and remember the tise emano so for mami for mo eye nyame adwuma na gasa no omu yusu nipa keke onzo say me boy no and am go for free baby and am dey buy na me boa no entu ko a emema mu be omo no omu yusu omu keke omu nya hwi o bibia bi na so mo mo so mo okunu ana mo bu say mami so okunu papa je aka 1 minute the time ni ntu mami ko second one no Christiana Poli ananya sa Faustina Poli also Faustina Emmanuel ededifo man no a omu konkrase kofo niam akonkrase kofo niam no sino mu su bu nkrase fo no kwasea no o the Central Market no akosatwi body akofo bi board ye ne bank ne hwan no na beto Central Market o to niam no we are for the political call no what the business to fro nipa ne nya kwa makuba se behu be o tienti first one obetua second one obetua third one o gije mani bebrebe ka ma fum no okọ onteni nka biom juma mu dia no be eno na be nam so e de agege store so krom ha eno mo na sikafo no o mo bu nkrasefo ne saa no dia ba obi kura ontua ka o okọ no ato e perfume bi eni roll on bi no de ko no okọ gini ma bebebe no dia ba ton so odi ni police ka ba kokoma no on fa nko no atwache on the same class no obi eni baby na cha kwan no free kubasa ko tankra kantamanto no obu hwema mi obetran what a more bags almost get to 10,000 Ghana cedis and I nam and mama ebre oba na ni ba bia odi wo hwe na o che no benya sunsun so also security adwuma mama ka che mama ne se na me nsre antoa yes anyone bodua ne se so obi koye bibi no okobodua na me di obi das ne nipa no ni mo hwe eti se ye bodua na sa woni de nkomo hwe ho ma me kakra maame ne ma ne de nkomo ni hwe omo maame e na koyi bibi eti bibi anka ko maame ne so beto bi tibi ko bodua se me de ne ma da se ne se kasa tintinti de bia me de oba fa course 0243114497 0322498035 ena de kusi jollof aba adwuma asempeni papa je to aso eti se ma me no duane de omo na mo onyi ni mani film me pa cho me se no duane de oni ma me se wa me cho sika ma na all right so fa kwambia so gini sika mate but the money de onyi film hello bye. Good afternoon. Good afternoon, bye. Good evening, baby. I can say free. Bye. You are going to Bonali at Mama. I have been cutting for Abuja. Zia. Bye. Yes.
when you can actually put one hour body 1 hour can answer me. But you are coming again. I talk pressure, I said the Capra, and I'm talking like it to you. It's my own tone of what more from the camera. So I found one I told you that channel. I'm not talking about my channel. Now there's a man in the open area. Somebody said, why? Let me see you talk to the yes, yeah, that's it. Oh, and see the engine so. Hello. Good evening. It's Pacho, didn't baby akase free. Me first Adam. Pacho yenti o. Me be very common me be your council. 12,950 million. Esu. Me friend me fa. Bra. Ma so again me be people me. Je number in fresh so. No, me be first share me say. 0530 no. True. And so my phone is 0530507849. Fresh na ya na woni denim komo sisi a fresh na ma. Okay. Hello. Hello, I'm talking. Yeah, Joe, didn't baby akase free. Mama, we attention. Because I think you can take in my demand to make you center. But I think you you're not coming on a lot of my money. Yeah, no, that is the same that you know. I think me, my them so the mission, the mission. So, by you couldn't have seen the dear about the mission, in shot the count once and the pandemic do not have the control and my disappointment about and she made that at the end of the minute for the parent becomes a minute for me that at the any partner to continue with me. But the name of them to no, you made that idea at a year at this year. You said, you could be my man over the money. You look for a check out about the family of them, and you're not going by. That you said, you will share. The preaching, a man for me. Now, so we the preaching. Preaching topic free ho. The church of money free by another thing. The church of the preaching. I didn't say that you know one class yet. I chairman you can pass on the who can have in your class here. I won't try. A better way to say my costume. No, if you have the idea, you say, we are the media. What are we not think? I'll be mobile. I didn't do anything. That can come in. Okay, yes. Because the minute someone could man with a Christopher. When we do good, now could Kafra, ebusiafo aha na ade akoma munsam. Aha na ade akoma munsam ebesi na me kai o se. Me hu se yenuamo kuafo na efre pa. Hello. Wo fei. No, Azunyenka what day? Azunyenka was off and tell. I was a block from Kwamo. Go to Pia, who are make a man in life. Now, so my media, why are they? So for the little best, I will all call what's what the entire plan of a classic kind. 120 million for the Akoma. I didn't be in partners of mommy or 1 year. So, when Papa Yaso, never for me, I said, yeah, that's hello. Good afternoon. Afternoon. Bacho dini baby akase fu. Your phone call because of you. Bacho low radio set mami. Event so mami you say no, say auto production.
ana product no se no so ni de so papa ni di kan so fo ni di oh ya brain nti fa che mesra o se wo how bi ma hu se se bi yenwanu mu nkra kuafo no fresa nti mu fresa 0530 507849 Anabila Kantanka mi chief producer sanso na Kwadwo sa akode me producer sanso na Beluchi meba kusi jollof enso so ebaye mahu se abusuan panyi mama ya nwom mama me ne abusuan panyi nwom na yense wie midindi nana ya Owusuaa Bempah nyame adom ochina yebesha happy birthday enko Emma Joe Buampon gospel musician nyankopon onhyira opa no ma wadom ene wo ngosra ngusoa enye kese nyame adom ochina yebeshia makrao